Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, oh praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, oh praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, oh praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, oh praise his holy name. The King of Kings is in our midst to set the captives free. Emmanuel is here. Lift up your voice and praise him. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Emmanuel is here. Praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, praise his holy name. Emmanuel is here, Emmanuel is here, Emmanuel is here, praise his holy name. Is in the love of Jesus something wonderful, wonderful, wonderful. Is in the love of Jesus something wonderful, oh wonderful it is to me. What about you? Is in the love of Jesus something wonderful, wonderful. He's so wonderful. Is in the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. Oh, so wonderful. Is in the love of Jesus Wonderful love. something Not to salvation plan, to rescue my soul. I'm grateful, Lord. Is in the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. Now listen. He gave me life so I could live for him. He gave me joy the world could never give. He gave me peace that passes all understanding. Isn't his love wonderful? Oh, so wonderful. Is in the love of Love that Jesus brings something salvation. wonderful, That brought my soul free. God, I'm grateful. is in the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. Oh, so wonderful. Is in the love of Jesus something wonderful, Wonderful. From the throne of grace. Hallelujah. is in the love of Jesus something wonderful, wonderful it is to me. I will sing hallelujah, glorify my Father, for what he has done my mouth cannot tell. I will sing hallelujah, glorify my Savior, for what he has done my mouth cannot tell. What about you? I will sing hallelujah, glorify my Father. For what he has done my mouth cannot tell. I will sing hallelujah, glorify my Father, for what he has done my mouth cannot tell. Is he worthy, God? I will sing hallelujah, I will give you praise, glorify my Lord. Savior, I will give you for what honor. he has done For my the great mouth miracles cannot of tell. the salvation of my soul. The yokes you are broken. For what he has done my mouth cannot tell. I will sing. I will sing hallelujah, glorify my Father, for what he has done
your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count it. Count your blessings, name them one by one. Count it. Count your blessings, see what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. When upon life billows you are tempted to roll, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count it. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Oh, what a wonderful, wonderful day. Day I will never forget. After the wonder in darkness away, Jesus, my Savior, I met. Oh, what a tender, compassionate friend. He gave the needs of my heart. Shadows dispelling with joy I am tiding. He made all the darkness depart. Heaven came down, And glory filled my soul. the glory of the Lord came into my soul. When on the When on the cross, my Savior set my soul free. My sins were washed away. and the Lord Mine eyes was turned to golden day by His blood. heaven came down and glory filled my Heaven came down. Heaven came down and glory filled my soul. When on the cross, my Savior made me whole. My sins were washed away, and mine eyes was turned Turned to to gold. Heaven came down and glory filled my soul. See the glory of the Lord descending in this place to bless us once again. I see the glory of the Lord descending in this place to bless us once again. What do you see? See the glory of the Lord Descending in this place to bless us once again. What do you see? I see the glory of the Lord descending in this place to bless us once again. I see the glory of the living God descending in this place to bless us once again. I see the glory of the Lord descending in this place to bless us once again. What do you see? I see the glory of the Lord Glory of power. descending in this place to bless us once again. I see the glory of the Lord descending in this place to bless us once again. Now listen. I see the anointing of the Lord descending in this place, destroying every yoke. I see the anointing of the Lord
do you see? I see the anointing of the Lord descending in this place. Sing by faith and with expectation. I see the anointing of the Lord descending in this place. I see the anointing of the living God descending in this place, destroying every yoke. Expect. I see the anointing of the Lord descending in this place, destroying every yoke. What do you see? I see the anointing of the Lord descending in this place, destroying every yoke. I see the anointing of the Lord descending in this place, destroying every yoke. Listen. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. What do you see? I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. What do you see, brother? I see What do you see, the power sister? of the Lord descending in this What you place see is what you to get. set all captives free. Focus on Emmanuel. I see the power of the Lord descending in this place to set all captives free. It must come to pass in my life. Hallelujah. It must come to pass in my life. must surely come to pass. Jehovah said it and I believe in the word of the Lord. it. It must come to pass in my life. It must come to pass in my life. It must come to pass in my life. Jehovah said it and I believe in it. It must come to pass in my life. It must come to pass in my life. It must come to pass Say it and receive in it. my life. Jehovah said it and I believe it. It must come to pass in my life. He said, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. He said, I shall be the head and never the tail. He said, whatever I lay my hands to do shall prosper. I believe it must come to pass in my life. What about you? It must come to pass in my life. It must come to pass in my life. Jehovah said it and I believe it. It must come to pass in my Amen. Praise the Lord. I assure you tonight, it will come to pass in your life. It will come to pass in your life. Praise the Lord. Mawu, I intend to whet your appetite tonight. This is a very important night. zanveve ya mere, Night of the gospel. elabe nyanyua be zame, The gospel of Christ came Christ with pe power. nyanyua eva kple ŋusẽ, megaŋlɔ bolo, Biblia be de, miaxɔ ŋusẽ, gbɔgbɔ ke va mia dzi, fenye ya ɖe, Mawu be gbɔgbɔ ke akasi miabe agbe ŋuti, akasi miabe ƒomea, akasi miabe subɔsubɔdɔa, Yesu Kristo be ŋkɔ me. Enye ŋusẽ ƒe zã, enye nyɔnyɔ ƒe zã, la xɔ nu tso Mawu gbɔ, vɔ hafi miayi ŋkɔgbea ɖe, mina miatsɔ ŋutikɔkɔe na Mawu. Medzi maxlẽ Salmo tabla asieke vɔ tɔ̃, kpukpui abatɔ kpoe. He is clothed with majesty. The Lord is clothed with strength, wherewith he gathered himself. The world also established that it cannot move. Thy throne is established of old.
Yehowa enye fia eta ganyenye Yehowa eta echo unsen blaliji eya like keke me mava o wo fia zikui like cho gbadegbe ke eye neli cho mavo meke tosisio Yehowa tosisio jagbo tosisio le gbedem Yehowa kakole jifowu togawo pe howo kple atiapo pe agbojeje sese wo sese le eme tututu Yehowa ŋuti kokwe jewo afela yewo kata yi minamia dogbira fofo mi da pe no eya nye zan vevie sisi gome sese le eya nyua pe zan de kpokpo pe nyanyua de kokoplo pe nyanyua katutu pe nyanyua apeto mi dogbira benade le nonomo kata gbeade la dia mesia me kpo la sra mese me kpo me kata le kame le mianko seme apeto unsen ne dogo e na nawo da se didi fofo mi da pe la bele don chinami le Yesu Diru la pon comme mi dogbira le. Amen. Le mia po dodo mea. Mia diha. Mia diha. Oh, what a foretaste of glory divine. Hair of salvation, purchase of God. Men of his spirit, watch in his blood. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I, my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love. This is my story. You will have a story to tell tonight. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long.
Praise the Lord. I am going to read to you from Matthew chapter 1 verse 23. Matthieu tagban ku bravo If ton. you don't have a Bible, but let me just read to you. Na Bible na sio ma hlen na. I'm reading Matthew chapter 1. Matthieu verse 23. tagban to ku bravo ton. Bora A virgin shall be with you, etugbira a child, afofu and shall e bear wajivi. a son, E waji and thou ntuvi shalt call his name e na yebe Emmanuel. Si gomenye God with Mawu us. Kpli. The other two references I'm going to read. Ma hlen te fe Eʋegbe si odi esia Isaiah chapter 8, le Yesaya tanyi 9, pokui and 10. asheke kple wo Associate yourself, oreka ye people, kple wo dukɔ and ye shall be broken in pieces. eye woagbame gudugudu If ye hail all ye of far countries, eye miame siwo le guard dziƒe yourself, and ye shall be mi broken in ƒuta eye pieces. woagbame gudugudu Guard yourself, ye shall be broken in pieces. mi ƒuta woagbame gudugudu Take counsel mi ɖi aɖam together, and it shall come to eye me naught. agblẽ Speak the word, gblɔ nya and it shall not stand. eye mava me o For God elabena is. Mawu li kpli mi By this we are announcing le esia me ye míele Mawu ƒe enyagbɔgblɔ of the gospel gblɔm na ame siwo tsitre Mawu be nya kaka ŋuti woanye bena yewo be agbagba dzedzea gbɔloelo me yiwo katã tsitre ɖe Mawu nya kaka ŋutia and destroyed in the name of Jesus. Satana kple be dɔlawo be wɔna eme gblẽ Yesu be ŋkɔ me Is on the dzi si ke dutoƒo Mawu nya kaka le xexe godoa mea for the earth shall be filled with the elabena anyigba dzi ayɔ kple Aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe abe ale si ke atsiaƒumetsi yɔ atsiaƒume ene. Mexlẽ nu yɔ na mi God is going bena to mianye bena things. Mawu ya wɔ nu gãwo na mi Before we start praying, amiadze gbedodoɖa gɔmea chapter 2, Yoel ta velia miaxlẽ we are all ready to pray. mexɔ se be mi katã mi sɔ gbe le xexea katã me hena gbedodoɖa Yoel ta ve kpli bravo ɖeke Fear not, ebe O land, o anyigba megavɔ̃ o and rejoice. kpɔ dzidzɔ eye nàtso aseye elabena Yehowa le nu gãwo wɔ ge míele mɔ kpɔ na Mawu be wòawɔ nu gãwo le dutoƒo mɔ nyakaka Yeremia tatɔ kpukpui Yeremia tabla tɔvɔtɔ kputɔlia Answer thee, miyɔm ekema matɔ na o eye maɖe nu gã kako siwo menya o la afia o so brethren, eya ta nɔviwo le xexea katã me miame yiwo katã le mía ŋkɔ se le mía ŋkpɔ mi katã miatso ne miado gbe ɖa gbã we are going to pray for miado gbe ɖa ɖe conversion of souls dzimetɔtrɔ haho ŋuti through the ministration le of our Father and the Lord. Let's pastor gã be mɔ nyagbɔgblɔ nua ame akpeakpewo ne trɔ dzime le xexe godoa me other locations le fi yiwo le ɖoɖoa wɔm le praying and calling upon the mina miado gbe ɖa say God, agblɔ bena ɖe Mawu there be massive ele bena ame gbogbo ne trɔ dzime le xexe godoa me as our Father and the Lord will minister ne pastor gã le mawunya gblɔma dzimetɔtrɔ ne va le xexea katã mea ɖe dzimetɔtrɔ ne va yɔ Mawu le gbedodoɖa me ne yɔ Mawu le gbedodoɖa me our prayer. Mawu la se mía gbedodoɖa Jesus' name, le Yesu ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le I hear amen from you. miegblɔna be amen la That's great. enyo Amen. amen Then we're also going to pray míado gbe ɖa that there be miraculous bena consolation ɖe of the souls that are saved. luvɔ yiwo trɔ dzimea ɖe Mawu ne wɔe be nukutɔe ɖe woatsi xɔsea me Mawu wɔe bena ɖe ame yiwo trɔ dzime le xexea godoa mea Mawu ne wɔ nukunu bena woanɔ xɔsea me le hawo me
Nous avons ame akpe akpewo otrɔ dzime le xexe godoa me. Mawu ne wɔ nukunu ale be ame yiwo katã woati xɔsea me le hawo me. Aƒetɔ la ne kpɔ wo ta ne lé wo le xɔsea me le hawo me. Do gbe ɖa míayɔ aƒetɔ la. Ame yiwo katã le kame mina míado gbe ɖa míayɔ aƒetɔ la ŋkɔ. Mina míado gbe ɖa bena ɖi Mawu ne kpɔ mi ɖa ale bena ɖi Mawu nena nukutɔe la ame yiwo trɔ dzimea ɖi woati xɔsea me, woati tseɖoƒea me, woanɔ aƒetɔ la yome gbe sia gbegbe le woƒe agbemeŋkekewo katã me. Mexɔ se be miele gbe dom ɖa. Eya nye dutoƒo mawunyakaka xexe godotɔ ya ƒe taɖodzinu. Amewo trɔ dzime ele be woati fiaɖoƒea me, womadzo le fiaɖoƒea me, womatrɔ dogo. Yesu be ŋkɔ mi do gbe ɖa le. Míegblɔ be amen sesẽ ɖe. Amen. Amen. Míado gbe ɖa bena dzesi kple nukunu ne zẽ ne ɖe ɖe go egbe pastor nufiala gã Kumuyi ne le mawunya gblɔm egbea ɖe nukunu kple dzesiwo ne dzɔ. Afi ɖe kpekpe ya ame ɖe se be ŋkɔ lea. Ame yiwo le kpɔm, ame yiwo le ŋkɔ sem, ame yiwo le kpɔm le nyase nukpɔmɔwo dzi, nukunu kple dzesiwo ne va gbewo me. Yesu be ŋkɔ me. Nukunu kple dzesi manyagblɔwo no kplɔe ɖo. Yesu Kristo be ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Míegblɔ nam be amen. Amen. Ale miele gbe dom ɖa, mexɔe se bena Mawu le ŋusẽ dom mi. Míagado gbe ɖa ɖe mía pastor gã ta bena ɖi Mawu ne gasi ami nɛ sɔwu. Mawu yrae kple amisisi gake vidzia ɖi amisisia ne gayi ɖe amisisi dzi. Ale be kɔkutiwo katã no gbã kenu ne ado gbe ɖa zɔ. Míayɔ aƒetɔ la be ŋkɔ ne gasi ami nɛ kpe. Mawu ne gasi ami nɛ ɖe dzi. Do gbe ɖa na Mawu kple wò dzi blibo. Mina míagado gbe ɖa ɖe ta agblɔ bena ɖi Mawu ne bla akpa na eƒe ŋutilã. Ale bena ɖi esia ya wòanɔ sesĩe. Mawu na Mose. Ŋusẽ ne ɖo ŋu Mose togbɔ be tsi hã yebe ŋkume ɖiɖi nukpɔkpɔ. Esi Mawu yɔe agalia etoa ame ɖeke mekplɔe etoa dzi o. Egaɖo ŋusẽ. Míabia nu ya ne mía pastor gã hã gbe sia gbe ne fɔ kpɔa ɖe ŋusẽ wòanɔ ŋu. Yɔ aƒetɔ la be ŋkɔ na do gbe ɖa ɖe ta. Yesu ƒe ŋkɔ sesea me míedo gbe ɖa le. Amen. Míagado gbe ɖa ɖe ame yiwo katã la va to mɔa nu le dzisike be ɖoɖo ya mea ta. Míado gbe ɖa ɖe hadziha ta. Míado gbe ɖa ɖe ame yiwo katã le ha dzim. Group musical kple tɔwo ta. Míabia bena ɖi Mawu ŋutɔ ne gbɔ ɖe wo dzi. Do gbe ɖa ɖe wo ta. Ame yiwo katã va ɖena gbeƒã. Ame yiwo katã kplɔna ɖo gbedodo ɖa le teƒe vovowo katã. Hadziha kple tɔwo. Ame kpekpe yiwo va dzina ha. Mawu ne kpe ɖe ame sia ame ŋuti. Wo katã nonɔ Mawu be gbɔgbɔ kɔkɔe abe ame kpɔkplɔ te. Nonɔ Mawu be ŋusẽ te. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le. Amen. Míado gbe ɖa ɖe vavalawo katã ta. Ame yiwo katã le mía ŋkɔ se. Wole kame. Wole nukpɔmɔwo edzi. Wole nyasemɔwo gbɔ. Le mía ŋkɔ se. Míado gbe ɖa bena ame aɖeke madzo egbea ne Mawu mekasi o. Mexɔe se bena miele gbea dom ɖa. Mexɔ se be miele aƒetɔ la be ŋkɔ yɔm. Bena ame sia ame ke va ame tsitsiwo, ɖeviwo, fifiwo, egbe zi gbãtɔ va o. Ela dzo kple nu yeye. Emmanuel, Mawu li kpli mi.
Yesu ben kosese ame mi do gbedale. A louder amen. Amen. Before I will be rounding off shortly. Afimia awunwa. Joel chapter 2 verse 20. Yuel tave kukube oreke. Lord, O land, be glad. Anyigba megavon o tuaseye e na kpojijo la bena Yehowa le nuga woge. Mie le mokpona nuga bo wa jo egbea le ditopomonya kaka me. Mie di mi ayu apoto la bena nuga to yo mi pokpo wa maune wo. We want to round up now. Mia wenu azon Jesus, le Yesu pon komeye mie do gbedale. our Father, we want to Mia fofo mie la kpedeng nao. Mie le onko kokora iram le ditopomonya kaka he godoto yata 2023. bena si eisia ikele epuanuwum le wecho pua be gomejeje kaka vasova walebe ya apeto le nugan wo nuyo kata to amerenchi ya jisike ya ne wena me ale Yesu be koma mi ko mia pastor gan pastor nufiala ga Kumuyi de asioma elezam Beyond his wildest imagination, kaka ni bia bela ga zin so wusan that he will do great things. ale benari nugan la wo to ejile Yesu bon koma apoto e mi da pe la ben donchi na mi Yesu bon ko sese ameye mi do gbera le e ya me seme ne globena amen amen Praise the Lord. wakafuma wu Emmanuel is with you. Emmanuel iklimilo mbena Emmanuel iklimilo Us here in the name of Jesus. e la fie fie ale Yesu bon koma I feel highly honored to be here to introduce the man of God. na de mopa me afiami And by the grace of God, e to mopa mo nove me a esi anya man of God that God has been using moba me ke maule zazam the world, le ke katame the four axes of our world, to he has touched lives. Praise the Lord. e pe subo do gomojeje e kasi agbewo e le mia do fie ya This is day 4 of our global crusade. e ya anya And the title of this month's GCK, e wulechi ya pe I've heard so much about jisiki be tanyanye Emmanuel sikelai a de popo avana ameseme amerika ma jora fia ke ma hwa sikamel Therefore, I'd like to encourage yata miando jipuna ameyo kata va moyo kata miankosem le various countries keke kata me exercise patience with God. beno Wait. gbojiri ne wa han gbojiri wa ho ameseme na gbojiri wa ho to Don't go home empty-handed. magajo ya pomo gbolo o asigbolo o cha togo me gbona na olo wakafuma o The Lord will touch you in the name of apetola kasi ole Yesu Kristo bon koma Jesus. Please encourage all ejemia in their lives. a de jipuna ameyo kata to agbona Kristo abeleke subo ya jisiki ajegomea amesiame ne ba pe mi echo ha mi galeji At Hall 1 by 2 p.m. I'm talking about Hall 1 in the main facility there. Please don't forget. ameyo kata trojime yeya With you there. takpepe linao gododo linao Embark on this spiritual journey. By the grace of God, to mopa mon veve mea the starting point is by having the appropriate information, having the appropriate ingredients for your growth. gododo linao khana obe chichi le gbogbo me Praise the Lord. wakafuma o Praise Jesus. wakafu Yesu Please, I want to whet your appetite tonight. mjibe na Holy Spirit is here. gbogbo ko la fiata Jesus is also here. mana dola wumi The Lord. moba me ale alesie ma o si amina Yesu Kristo pro gboko pro mse ameskele chacha hele nuka won ha hele do yona meyo kata ji abosandro la bana mauli Kpli mi pastor The convener of this. yenye jisike bezimanola e apotola kasimi agbefia ya wakafuma o We now bring you choir ministrations from regions, states, and nations across the world.
there is fullness of life and healing flowing for body, soul, and mind. God of miracles, God of impossible is here. God is here. God is here. Let the broken hearted rejoice. Lift up your hands. God is here. Let the sea say, I am well. A sufficient one. God is here. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. God is here. His wonders to perform. In your presence there is perfect peace, and in the stillness I behold your deity. God of wonders, God of power is here. God is here. God is here. Let the broken hearted rejoice. Lift up your hands. God is here. Let the sea say, I am well. A sufficient one. God is here. Let the weak say, I am strong. Let the weak say, I am strong. God is here. His wonders to perform. His wonders. Yes, His wonders. His wonders to perform. His wonders. Yes, His wonders. His wonders to perform. Praise the Lord. Praise Jesus. Our God does wonders. Nyama wa Isaiah wananukunu in chapter 8, Isaiah tanyilia verses 16 buku yade and to 18. so ibinyilia Bind up the testimony, seal the law among my Peto disciples, and I will wait upon the Lord. ema po apotola sinu amesike be ave yakoba fonu ema kwe nyaji apotola fie ya nyaji apotola fie ya buku nya bora nye plevi sio apotola namla nyenyenka nukunu kple jesio le Israel la bena Yehowa sebot eno sinyo toji eyade be miase da seridio miase miama wa fe miama wa wana nukunu Praise the Lord. wakafu apoto My name is Dr. Peter. koyin Kumuyi, Dr. Peter medical practitioner. mwenye dokita Before me is Abimbola Timothy. Abibola Timothy Share. jadi dasinami nya Praise dokto the Lord. wakafu apoto My name is Abimbola Timothy. koyin Abibola For the Timothy past few months now, I've Ewuletiado yava ya monofukpe kude vevesese le nye kom eko I thought it was ngbi benade common pain, but vevese viare kuya a week va kosira deka kosira vevai kosira ewuleti vai ma me va kpe be a ke nutoto jojo thank God. me do ŋu ɖe aƒetɔ nu ale bena fi ɖe agbea esike pastor gã gblɔ mawu nya vɔa I start with, they were like, let's be going to the hostel. Then something took me back. medzo yina So I didn't go with them. So va nyanyi mekplɔ amewo ɖo dzo yi anyimlɔƒo ye metrɔ gbɔ va fi ɖe gbe si ke woɖi ɖe asia nyɔnuvi aɖe ɖi ɖe ase ku ɖe ekɔ be vevese ŋuti ta numa edo aɖi kam evɔ nye hã meɖo mu ɖe mawu ŋuti that day I felt gbema gbea mekpɔ bena mawu dze edɔ ɖe gɔme esi ke nyɔnuvia ɖi ɖe asia koa ekpɔ be nu ɖe dze gɔme ta etsɔa when I woke up,
Echo me fois, me gase vevo. Waka fu Mawu. Praise the Lord. Akpena Mawu. Although our brother has not gone for any specific To gbo bena no via me ve wo. Inflammation. Atiko ologbo de po a. Eko be do e ma ole. Mawu venu e yo po haya. Yehowa Rafa ameske yo adomi. Efien ya la yo do alo. We da se dia vegwa. Precious Oyogo ila dida sena mifia. Praise the Lord. Waka fu apeto. Okay, my name is Oyogo Precious. Precious Oyogo. I'm having a severe headache yesterday. Eta dua me ve vire pe no jinya. Ye me bena ma gbore me vie me dunwa me danlo. Bu bena de ta dua la totea. When I woke up yesterday, Me ga fon soa. Bonwa eta ga ta dua ga nyira reji. Ekola bena do le fufu tom le tame na me ne. Tame jo no anyi. Me va ta pepe a me. Esko le amoyo bo atrochi me a. Ola mo no anyi no gbedora Mawu benari. Mo ba me a ayon edo ile melea ne do gbeda le gbedora ma me ama. Esike mo ba me a va le gbedora pare edo ile mele tutu ko yo tutu gba. Evo. Numakia. Esiko gbro amen mamleto a tado ame a tote kplo waka fu apoto. Praise the Lord. Praise the Lord. Waka fu apotola. The Lord spotted out Apotola de precious a nuike precious gblo na mawa. Mawa me agblo pepe kwa o hato a mawla wena olo. Woda se dia no inda le Yesu bonkoma. Sister Fatogu Amaka mia enkomia sefia. Brethren, praise the Lord. No vi wakafu apotola. Praise the living Jesus. Wakafu Yesu gbagbe ya. Sister Fatogu Amaka, I'm from Amaka kanala visit muso. About 5 or 6 months ago. Anya wuliti aton adewe ya. Modo chibena mo fon kwa. Egbebule nunam. Mojoli nenama. Nyambu bena era trojo vivia. Manu atike do manu dote enyichi kletova o masera kogomo. Bonwa egbea ejele bupwe. Mele inene. Wasi onye mele haji hamea menye bena egbea rola trova maso jihai. Zigere no tomone no gbele aho haji kwa mba nyima ga tin akogbeji o nene ma ko nwajo mo ba enu ajo bale jikasonam nyamba la jogbere ka retire kavai reti ton vai o ivia ma te phone pour pe voir as akogbeji ajiha esi nemeyi hakplapia gbegba me jina va ma to vele ava o ga ke mo yimo mele me dena mo vo ga ke ni mele don ti pomo esi mi le jajrando o yomba ma jihade va ni meten jihama mo de yima nya ha va egbenya ma tele totom o yenye gbema gbe ma nya ba le ba ma do gbera ku de nya yanchi tai me ya po me a ma wo mnyire kura mbe ma nu ya mo ra yeji ale o mo to nya gbena Yesu ela ba ma jibe na majiha e to ma po no ma le haji en kata ni ala jori jinro ta leti va ya me amele mo ga kporo va ya ye me mbe mo ra gajiha o je gbe pastor gbedura po benari mia so mia ba si dara fi kele mia ve maji mo to nya mo so asi dare ve toma mo do to ma pa mo veske o wo jitu po manya kakavwa esike egbegba mo jina mo ga kemele jajra una ta pepe ya mo brobe mo sebena joyi te po wa ma egbegba mo egbegba mo mele ya
me trɔ dzi ha kpa ɖe egbe yẹn trɔ gbɔ nɔviwo wakafu Mawu. What our sister had most likely Nu yi ke le nɔvia an inflammation of the larynx. efia bena ebe hlume yete yena ye egbea dzo Mawu yɔdɔe. Luka tagbãkpui adre elabena mia Mawua naneke mesese ne o lo. Nyemenya afi ka le afi va o. Nukunu li na o lo. Ele dɔ le afi va le tsaka le gbɔdzɔ kekeŋa le nɔnɔme me to lea Mawu me ke le fia to ma ba me ɖe mea la dzo yi kple dzidzɔ fia ya lo. Akafu Aƒetɔ. Here beside me is Omotosho Samuel, who also wants to Omotosho Samuel ila gblɔ aɖi ɖase na mi. praise the living Jesus. Wakafu Yesu Kristo. My name is Omotosho Samuel. I want to share a testimony. Medzi ma aɖi ɖase ku ɖe nu yi ke Mawu wɔ le nye agbe me ta. I used to have serious headache, and this Eta headache ɖu ame veve ɖe nɔ dzi. Eƒe akpe kple 15 ye me wodze gɔme. every December. Gbe sia ne tɔ be ƒo nu wu ɖo kpoa eyina dzi. Last week's Sunday, Kɔsi ɖe yi va yia. Eta ɖu ame gadze gɔme nam. it was so serious that I Eta le ɖum vevi ɖe ale gbe nye mate wɔ naneke o. on Friday that I Ta fi ɖe agbe eyi me va dutoƒomɔ nye kaka mea mexɔ se bena Mawu la wɔ nu sia nu le kɔsi fi ɖe magbe. Medze gbedodo ɖa esi ke pastor gã Pasteur Kumuyi do gbe ɖa mexɔ se bena gbea ɖe Mawu la wɔ nane veve siwo katã la dzo ta eyi ke pastor gã do gbe ɖa vɔa wogblɔ amen mamlɛa esi medzo ya aƒe me da lɔ nyemese ne megase ŋke me fɔa me fɔ tsɔa nyemegase eta ɖu meŋlɔ be ta ɖu ame ɖe hã nɔ dzinye ta ale bena esɔ samea me do gbe ɖa susu va na be o nkata me ɖi ase o nu ɖe dzɔnɛ be Mawu wɛ be le xɔ se be Mawu wɛ me xɔ se be Mawu wɛ eta me ba bena ma ɖi ase ƒe akpe ve kple 15 be ta ɖu amea egbea Mawu wɛ lo. Wakafu Mawu. praise the Lord. Wakafu Aƒetɔ la. Our brother Abe mi sia nɔvia from a chronic headache. agbota ema Mawu ɖe le agbota me. Wakafu Aƒetɔ. Ema ye nyi ɖase ɖi mamla miaxɔ le ɖoɖoa me le afi ya wale bea wale vie bena miadze si bena egbe be ŋkekea le tɔxɛ. Egbe nye nyanyui be fia. Efia ya nyanyui ƒe fia ye. Ya Aƒetɔ Yesu Kristo be nyanyuia ŋutikɔkɔ ƒe nyanyuia eva kple ŋusẽ. Eva kple dɔyɔyɔ. Eva kple atsekpakpa. Eva kple dziɖuɖu. Efia ya ɖe miadzo kple Mawu ƒe ŋusẽ ye la ka asi mi miaɖi ɖe ase ɖo ŋku lo. Ele be la wɔ nane. Yɔb tabla vɔ kpukpui bla vɔ nyina ebena ɖe agblɔ nya eye wòava me na o. Eye kekeli akle le wo mɔ dzi. Emɔ ɖe li la to enye be la zã xɔse ɖe Mawu dzi eye wo xɔsea edo ga kple mɔ ƒe ame abe gbedoɖa la dzo kple ɖase ɖiɖi lo. Wakafu Aƒetɔ. Mawu ne yra mi.
here. Yes. God with us. Yes. God for us. Yes. God in us. Amen. And through him, good things are happening today. Amen. If you believe it, say it with me. Good things are happening today. Say that. Good things are happening today. Amen. Amen. Gotta stop listening to all the bad news, the gossip, the economy. Come on, we've gotta choose to trust in the one who knows the way. No more focus on the things that bring us down. Trust in the answers and the hope that can be found, 'cause good things are happening today. To worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. Good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about he has promised he will provide, and good things are happening today. When clouds are growing dark and the darkness starts to roll, we never have to fear if the Lord is in control. See, they can be favoring the rain. Even though we doubt and the hard luck is grim, we can say with confidence in him that good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. Good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. When clouds are growing dark and the thunder starts to roll, we never have to wonder if the Lord is in control. See, they can be favoring the rain. Even though we doubt and the outlook is grim, we can say with confidence in him that good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. Good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything. God sends his blessings down my way. God sends his blessings down my way.
'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. They say all good things come to an end, but he has promised mercy again and again and again and again. Good things are happening. I don't have to worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything, 'cause God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, and good things are happening today. Clouds are growing dark and the thunder starts to roll. We never have to wonder if the Lord is in control. See, they can be favoring the rain. Even though without and the outlook is grim, we can say with confidence in him that good things are happening today. Good things are happening. I don't have to worry about anything. God sends his blessings down my way. God sends his blessings down my way. I can lift my head up high, 'cause he has promised he will provide, yeah. Good things are
Hallelujah. Praise the Lord. We thank the Lord for this wonderful day again, the day of the Lord, fourth day of the Crusade with Pastor Dr W.F Kumuyi. We thank the Lord for how great and mighty things the Lord has already done in the lives of many. Lives have been transformed. The sick have been healed. And we've seen great and mighty miracles the Lord has done unto the lives of many. Today again is another day wherein Emmanuel, God together with us, is going to demonstrate his power among his people here again today. But before we get into that word of the Lord that is going to usher us into blessing, I had this opportunity to bring unto you our guest music artist this time around, called Haste to come and take us in a session of praise and worship before the man of God comes and ministers unto us the word of God. God bless you and thank you very much. Hey, welcome to day 4 of the Global Crusade with Pastor Kumuyi. Our theme for this month is Emmanuel, meaning God is with us. We want to thank Pastor Kumuyi for bringing me out. My name is Cole Hasty. It is my honor to be with you guys and to lead us in worship. Hey, if you're able, stand and join us, and let's sing together about the goodness of God and how great God is. Sing, you give life. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. And great are you, Lord. And you give life. You are love, and you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. Come on, we all sing together. 'Cause it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And great are you, Lord. And great are you, Lord. We sing, you give life. And you give life, you are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. It's your breath, and it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Come on, we sing all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. And great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. And great are you, Lord. And all the earth will shout
hearts will cry, these bones will sing, and great are you, Lord. One more time. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing, and great are you, Lord. Yes, it's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, and great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. And great are you, Lord. And great are you, Lord. And all my words fall short, and I've got nothing new. And how could I express all my gratitude? And I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. And so I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. Sing that again. And I've got one response, I've got just one move, with my arms stretched wide, I will worship you. And so I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Come on. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord.
on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song. You got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. And so I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Grace that flows like a river, overflow in me. Christ, my lonely Savior, overflow in me. Sing, thank you, Jesus, and thank you, Jesus. You set me free in Christ my Savior. You rescued me. See, take this life and take this life delivered, a vessel of your love, holy now, devoted to see your kingdom come. We give thanks and thank you, Jesus. You set me free in Christ my Savior. You rescued me. Sing, you've given me life, and you've given me life. You've opened my eyes, and I love you, Lord, and I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord, and I love you, Lord. You've given me life. You've opened my eyes. I love you, Lord, and I love you, Lord. You've entered my heart. You set me apart. I love you, Lord. I love you, Lord. So thank you, Jesus. You set me free in Christ my Savior. You rescued me. I'm gonna sing a song in Yoruba. Papa, say oh Papa,
Eshe o Baba, moa due Baba, 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 Baba. Eshe o Baba, Eshe o Baba, moa due Baba, 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 Baba. Eshe o Baba, Eshe o Baba, moa due Baba, 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 Baba. Eshe o Baba, Eshe o Baba, moa due Baba. Amen. I did tell you at the initial point that we have one of the most significant nights in this program, the night of the gospel. 2 Corinthians chapter 4 verse 7 says, but we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of power may be of God and not of us. Please permit me to refer to history a little. I was in the city of Mina, Niger State, around 1988 as an usher, and I saw it live. Hey, Makpo. What did I say? Nombres. It's not a third-party information. I saw it live. Makpo no gbangba. Struggled with stroke. Amade ike. Consecutive years. Kpli bo. Heard about the visitation of the man of God. Sebe Mawu ba me ajava. Pasteur Gajava. Eyova. Eventually he ministered. Eva o egbolo mawunya. While he was praying, Esiko no gbedonda. Ameya ike. On a stretcher, so to say, she couldn't stand. Kpli bo entomete no tewa. Holy Spirit Gbogbo kokoya. Veli. jacked him up, I meant to say. Veli chite. And he began to quake. Oje. He began to quake. Oje zoso. All of a sudden, he began Zirika. to move. Evo. Oje zoso. He began to move. Oje zoso. He began to move. Oje zoso. And Eye. he actually shared a testimony. Ewa dida se. I said he shared the testimony of the Dida great se. things that God Dida se did in his ko nu life. gan ike ma wole pa gbemonchi. The fact is that Enyanto nye benade. of this world was grossly incomplete. Keke benya. Matia deblibo. Neto bena moba mea. Mele edo That wompo. the best definition Ya globena. of a man's life Amgotoba gbe antoba gomo is the sesea. quality of his decision. Cho See a man of nui God, o ma the big gbo. picture of the Bena. glorious gospel. The big picture of the heaven No no mo tata gangan. created the universe. Praise the Lord. I said, praise the Lord. Waka fumao. A seed shall serve the Lord. Aye. The Bible says, and Asubo it shall mau. be counted unto the Lord Asubo for a mau aye. Wabui cho jijime of jijime. the global landscape. Eʋegbe Ŋkeke Enelia le dutopo monya kaka na hegodoa. Waka fa peto. Listen. Miroto. Something is unique about this man of God. He has actually Moba meare naneli toherene. Epa foredo brunanya. in the right hand of the Almighty God. Enya mekele mau pondu sima. Number 2, an innovative global spiritual leader. Yenya kaka godo po dodoba polola. Enya Christopher tepo nola. Ike wona nu tepe. A licensee of the Holy Ni Spirit. pe a. Ayo fun pe gbogbo kokoe. Ike le ho. Nso fu anyi. Jirula yon fu aleke Yesu Kristo. Leke mau siamina Yesu Kristo. Ameke le chachakele nyuwo. Hele gbedan le. Ameyo kata ji abosandu lanchi. Ike kpeledo animera. Enya ameke de na gbepan kude mau nya ike de na game unchi. Enya mau nya ike trona mehena de pokpova na mokata mlebala. Enya polola sike nye kaka godope ekpolola. In Psalm 104 verse 4, the Bible says,
Biblia benadi America sobo dollar wa yao gakebe subola ocho jopa deu. Amen. Minya le gbogbo ba pa je de afo ayo pojiru do ayo do subo church o okafuma o azon mi kwere ntinyare na ma kplo ma ba me ava nya grope miato ezimenola ame benu odora meji apoto wezon pastor pena o ame se me wakafuma o. Everything he has said, nous saluons kata ogbola khana maoba kakafu khana mi apa yaira saya yaira bana milu saya de kokova saya unsepo nyanyua saya doyo kweka tutu le mi apa gbome le Yesu bon koma mo khotonye mo khotonye Tonye fofo miado gwera mieda kono la benadi lono mawe nenye nubla ni pola maule nye domo trola lenye amesiam be nyale vevere no amesiame ikele radio agbofifia le mianko sema apeto mi do gwera benadi na wonyi la amesia ba gbon fe ya le Yesu bon koma ameyo le kame amero nyasemo ogbo o le juvovo mea le keke kata me o apeto me do gbera bena vudifonu da me sameje ale bena Emmanuel Mawu li klemia Mawu le miame Mawu ike pohlamia Mawu ike le nkonami ple Mawu le megbena mia ple Mawu ike le eji ike le yaya jujure mia dia na bena na juju ya ira kora me sameje egbea no vi yentu le khoto wolo no vi yenyon le khoto le khwenu ke le bia apoto la ne tona mbesiame le Yesu pon koma apotoi akpeno la be manya be vama le Yesu pon koma me do gbera la Mawu irami me no anyifa ye gava afia ya nya ponucho Emmanuel, Mawu nyui khana nti kokwepo nyanywe Mawu nyui khana nti kokwepo nyanywa yakpo Matteo tagban bibla reke ke de tugbia aji ntuvi eye wayu ebena chokaka como jejiakea so am gbanto aji nonu gbanto a emre bala am gbanto over dafu eye ezileka ma wododo bena keke wa kpodo de bena ewo le keke amari mabu bena machro ne kona ne jise egbare ne le kona ne jise egbare la globa amen esenyale radio agboa ne me globe na re lo me toba amen binya afi ole en dodoa onle a yeto ayina jiwu amokototo bona le radio agba ohato anaiji globe amen e dodo ike ma wo dariso gberegbekea ebenadi ma de adika ya kple nyonu adoma nyonu apo jijime vie kple wo odoma eto bena ne to be famia nyonu apo jijime vie yenye benadi le tugbia eji de la le tugbia eji ma ovila yenye Yesu to ma ikia fofola el eponkoda bena Yesu ava ivi ava dovo eva do de tao ele jiom benadi evon de pepe ke amegboto koklodo kreva wa gbemea apotola troena o ela bena nyonu apo jijime agbatana abosamna olo eya jichoganchi yo kura miata taroji no ma dodo ma
Nous va bien ouais ma eya ajivi e na yo bena ayo kobenka Yesu ela bena eya de epo tukwa cho opo nouveau ma e va bien ado cho nouveau katame cho nouveau be mo cho no ma e cho nouveau pe goglo pe que cho abosame egbea de popo bukubla vo ve bena Matthieu tagban kubla vo velia que esia katan va me beno awu nyasi apotola glorito nya glorila dila nu bena bukubla vo to boda de tugbisi menya utu ola le fufoge eye waji utu vi eye wayon ponko be Imanuel si gome enye Mawu Kpli mi nsepo Mawu Kpli mi domo totrobo Mawu Kpli mi nublani pola Mawu Kpli mi de la Mawu ameke de am Mawu ke gbo agbe am Mawu ke wona nua Mawu ma Kpli mi tiya Emmanuel Kpli mi a fisi ogbe va kwa so anvo kana a fi de pepe ko yi kwa doyoyo va na fa a fisi oya de popo doyoyo katutu ple nubabla esuna mesi Imanuel Mawu nyi Kpli mi le nti kokobo nyanyama nuto Mawu ba me gbono no nue Mawu ba me gbono no nue to Kpli mi Mawu pa unse nue la ele nyanyu la si le mia me la me Mawu pa unse nue la ele nyanyu si le mia me la me unse ke gbana kokuti o kata unse ke gbana bo sabedo o kata me e kala tro mi apo ve so asujijo ele nko yesema ele radio agboa mbele le radio agbo fian yama me le pomda to me le pomda me ko sebena me be bien ele pro sukata ele pro jibliboa ele nyasem le radio agbo pro jibliboa benari nyanya ponsia atro vese wasujijo le Yesu ben comme dans lia Nya abeleke Mawu va gbodi de popo so asio jijola modo ne le poka tutu ne po vovoa la cho nu maka de popo a cho vo popo la cho yi epe ya melo la cho ojirudua nu se nu kere kwa la cho ya fi ne ya jirudu la kplodo a fi de pepe ile ya de vovo popo ke sumiasia de popo sumiasia la choe eye la choe agede godoame dijoma de popo ma la choe ile Yesu ben comme na trova kwa to Mawu pa me gbono no nue to Kpli mi Mawu pa me gbono no nue si le mi agbo le to benadi na me kala do ka kantie le gbo osiaya amagbono no keken ne to benadi amekela atia wonu sianu atia wo awonu nu kegbe hin opo atia wo le opo me amekwa le wa gbomo le wonti lame le onkuji le wo nkume amekela tiangbe wonu apo ame ajole agbo zirika dadea amagbono no nti kokonu kai amekela we ya na do nti gbedodora de pepe amekela na mera de jipobo na no katalava wa gbemea amagbono no kapo me vienyi yeta mi gogomena de Mawu pa amagbono no nyeto si Kpli mi si Kpli o si Kpli o eye tian ya de na to mo kandeli ike Mawu da to Mawu nye magboa Mawu sese magboa mbla ikola Mawu magboa mo kanu ma la do la deda
eye nkume kple kumea akpɔe bena Mawu ŋusẽ be Mawu ya eyɔ bena yeanɔ kpli o eva be yeanɔ kpli o anɔ kpli o ƒomea kpedɔbɔtɔ Mateo ta gbãtɔa ebena ɖi kpɔɖa ɖetugbi si menya ŋutsu o la le fufɔ ge nu ya medzɔ kpɔ nu ya ewɔ mo ya nu ya ebui kpɔ nyɔnu yi medze si ŋutsu ɖetugbi si ke medo ka kple ŋutsu aɖeke kpɔ gake nukutɔe ame ɖe gblɔ be nukutɔe ele radio gbɔa gblɔ be nukutɔe afɔfu ewɔ mo ya la leke nu ya la va me eva me labena ɖi Mawue wɔe nu Mawue wɔna nu mate ŋu yozuna nu wɔwɔ ale bena ɖi nu ke la ava ado tso emea la wɔ nane ke la wɔ mo ya nane ke ame ɖeke mesusu kpɔ wa bena nu ya la dzɔ kpɔ wa ɖi ale ko ava me bena ɖetugbi Maria eva xɔ nu ya yi ke medzɔ kpɔ ale bena ɖi Mawu la va wɔ nu manya gblɔ le eƒe agbe mea ale bena to Yesu Kristo ke do tso ebe lãmedzia Yesu ma ale be nu mate ŋu hã la zu wɔwɔ le hã wɔ agbe me aleke Mawu wɔe bena ɖi nu manya gblɔ nu mate ŋu hã va zu wɔwɔ ma gblɔ na wo bena ɖi nu yi ke nye nu le kpɔ bena ɖi ame geɖewo be agbe me ma va me oa nu wo kpɔ bena ɖi o le amegbetɔ be ŋutinye katã mea nu ya ɖi ma gate va me oa mate ŋu ya ewɔe na nyɔnu ya ale bena Yesu ke la do tso emea ava anɔ kpli o gblɔ be amen ava anɔ kpli o le afi ma eye ne va la wɔ enu manya gblɔ le wò agbe me nu ke me xlẽ kpɔ wa ɖo ŋuti ke me kpɔkpɔ le afi ɖe kpe wa vovo kpɔkpɔ ke me kpɔkpɔ le afi ɖe kpe wa ŋusẽ yi ke me kpɔkpɔ le afi ɖe kpe wa mate ŋu ya la zu wɔwɔ le wò agbe me loo mate ŋu ya ɖe woɖe ɖa le wò agbe me loo mbena ɖe mate ŋu ya woɖe ɖa le wò agbe me nu yi le bu bena ɖe mate awɔ wa Emmanuel Mawu sese Mawu nyuie ya yi ke li kpli mía yeƒe amegbɔnɔnɔ li kpli wò fia ya awɔe le wò agbe me ne ke nu gblɔ be aƒetɔ tsɔe ke ma ewɔ abe mate ŋu va Mawu la tsɔe ake o mewɔ nu ya mewɔ nu akpa o megawɔe akpa o mewɔe akpa le be amewo katã yi ke ele abe mate ava me o ne vɔ mate ɖo be ele ava me loo atsɔe ake o ele abe ɖoko le abe mate ava me o ne vɔ mate ɖo bena ame ɖe dzɔ kpɔkplɔ lo Imanuel va gbɔ o lo nyanyua va gbɔ o aƒetɔ la ƒe dɔmenyo va gbɔ o eye eva me le Yesu be ŋkɔ me Mateo tabla vonyi kpuku enyelia Mateo tabla vonyi kpuku enya eye Yesu te va wo gbɔ ƒonu na wo gblɔ bena wotsɔ ŋusẽ katã ame ɖe la te gblɔ nya ame ɖeke mete gblɔ nya o lo ame ɖeke megblɔ nya kpɔ lo ebe wotsɔ ŋusẽ katã si le dziƒo kple anyigba dzi la de asi na minya yaɖo ya mienɔ anyi miebuna tame ku ɖe mía ɖokui ŋuti mía ŋutɔ mi ƒo ne mía ɖokui ametɔ ɖeka le nu ƒo na ɖokui abu tame ku ɖe eƒe xaxa ŋuti abu tame ku ɖe nua yiwo mate awɔ eto yiwo le be malia agblɔ be o enyea o mikpɔ eleke nu ya la te ava mee elabe ya ɖo ya míeŋlɔna be bena ɖi ame yi ke si ŋusẽ katã lea ele kpli mi Kristo Yesu Imanuel Mawu li kpli mi ebena ŋusẽ katã wotsɔe de asi na eye ne va gbɔa eva kple ŋusẽ katã eye fia ya gbɔna gbɔ wo lo ŋusẽ le si be wòaɖe o ŋusẽ le si be wòatsɔ nu vɔ̃ ake o ŋusẽ le si be wòatrɔ míaƒe agbe keŋkeŋ ŋusẽ le si bena wòatrɔ eyi bena eyia magawɔ dɔ ŋusẽ le si le xexea katã me le anyigba katã dzia ŋusẽ ya eva ɖo gbɔ wo lo ŋusẽ yi ke
ayo dolele de siade alebe kokuti o kata le choare yaro ide enya koso abla nana eye oso kaluba ka tu obo perentia vunu ya fu kaluba na amere eba me au de po we po kaluba ke ko amere kamete fufumo wanjima tono benari kaluba re kamale yesu man funolo Mede ga khode kamale amagana ina ne mekwade ye Kristo ma ve do le molu ela bena unsekata otwene le jifo pole anyigbaji eye va gbo fia ya fata benade ne le gbegbolo be Yesu Mawu nue Mawu sesa do me trola Mawu me le di ohun me le di on le nyagbe me c'est le cas enu ma gbe olo amaka be nyagbe me le ha ma gbe gbede o le Yesu bon comme Musekata ocho di asinam le jifo pole anyigba kuku ya sheke ya mikei dawo juko kata newa anya nusrola mikei dawo juko kata nka me afia o nufia do fia akonta wowo ofia gbe untinya ofia diruru benuo ofia numovo gake haha logique amgbe tome le donti pone o fia numo kata ka haha revo dia o metele ta pone e o globenari nyo mi kai de krama mi afia nu juko kata nu ka mi afia o benari Cristo Imanuel va e don ro afia magbenami ma fia o benari Imanuel va e Imanuel towe Bena kakaika nufiala mo mete podonti nawa akonta wala mo numo fia su ko mete podonti wa Imanuel va esike Imanuel va ta Imanuel ma towe we agbe khwe nemi gbe yo ebe nkokwa Yesu nkata magbro bolela ele radio gba gbro ba Yesu gbro ba mo tsodo kunya now Garamanya na nwanyi garamanya egbe ase wo gbododora lo mikere kata ebenari mikere kata miafia juko kata eye nya deti tano le fofola vila papre gbogbo kola ban comme esi o va gbowa eji benadi na defiant bena i o ha eva iwo elobe la defiant a mesame iketrodoa to chideta aro nyonyro ne gbeva o jimako kukubla bena mi afia o bena wa wonu si okata modona mila ela bena ta le kuku nyama afi ova mi agboa na le deux quoi matia le o merasi o kake donku matewia ezu wowolo nu mate wona cha ofifi ade awe boboede ayi enu matewia ezu wowolo wagbema enu ike wonu ku azu ntontolo wagbema ela bena ayi ofia wa ela bena nu Yesu nu eji Yesu bema wera aye ma wo ni no ma le va le ma nu ike Yesu gbran ma wo nya fia bema wo nu si o modona mila aye kpora nyela me le prime Ŋkeke okata o mo senya na agroba me ode kpoda nyela me le prime Ŋkeke okata na Yesu ra si ode abo de la ne la no ano Kpli o se ma jo le gbo olo ma gble odi o eye nu si kele hian se ya wa gbe yo nkora o yo nkoma la khonu ale Yesu bo nkoma nyela me le prime Ŋkeke okata ndia ndo presia ano premilo e pauliti uvelia e pabanu wa eli premia afi le fia eli ploa don kubenadi de lai unya eya nya nunala doyola
anɔ kple mi kokoko. Katula ya anɔ kple mi kokoko. Agbenala, agbavɔnala ya anɔ kple mi kokoko. Egblɔ bena ŋkeke wo katã va se ɖe xexea ƒe nuwu. Ɖe xexea be nuwu va ɖo vɔa. Eli kple mi fifia. Ɖe wòanɔ kple mi va se ɖe xexea be nuwua. Eya ye wògblɔ. Eye nyateƒe, eye mɔ la, eye agbe. Ne kpe va wɔ agbe ma, eye be mexɔ mebɔbɔ ɖokui nye nea. Yeƒe Mawu ƒe amegbɔnɔnɔ nyuia anɔ kpli wò loo. Anɔ kplim. Kpɔ Yesaya tabla 9. Kpukpu evelia Yesaya tabla 9. Kpukpu evelia donkulo le tsɔ agbe na Kristo. Ekpɔ gbɔgadzi enye Imanuel eli kpli wo katã yi. Eye wogblɔ bena ne eto tɔme la nye la meli kpli wo. Eye gblɔ bena eye ne eto tɔsisiwo me la womalé wo o. Ekpɔ yaɖo yi li ne míeva agbea me. Xaxa ɖewo va ɖo na mía dzia. Xaxawo mina mí. Dzira be aɖe mí ɖa Yesu be ɖe awo. Afi ɖe kpekpe ke etɔdziƒu ɖe kpekpe me Kristo Imanuel gbe le koa manyrɔ o. O manyrɔ kpɔ gbe ɖo le Yesu be ŋkɔ me. Ebena ne to dzome la, edzo ƒe aɖe mafia o. Mawu ɖo ta ɖo dzi ne wòagbe ŋuti. Mawu ɖo ɖe wòagbe ŋuti. Togbɔ bena ele dzome tom hã, edzo mafia o le Yesu be ŋkɔ me. Mawu ƒe ɖoɖoa mafia le wòagbe me o. Mawu ƒe ɖoɖoa mafia kpɔ gbe ɖe le nye agbe me o. Nenema ke edzo ƒe aɖe ma alé wo o. Kpukpu nya bena migaɖo ŋu gbaɖegbenuwo o eye migalé ŋku ɖe nu siwo dzɔ va yi la ŋu o. Be o sã megena medzana anyi, sã medzana anyi, mekpɔna gege, sã megena dzenu ya kple xaxa ye va ɖe dzinye ya. Megaɖo ŋku nu ma dzi kpɔ gbe ɖo. Imanuel va li kple wo fia ya eye nu sia nua la trɔ keŋke hena nyɔna. Kpukpu 19 kpɔ ɖa mele nu yeye wɔ ge. Eva gbɔ la. Ebena ɖe nkata ƒetɔ nkata le va ɖo. Ebena ɖe medzi ma wò nu yeye le wò agbe me. Ele nyase ma. Ebena eƒe ya mea edzi be yeawɔ nu yeyea na o. Ebena mana mɔtata naɖo gbegbe eye ele nu dom ɖa xoxo. Miedze si oa. Mana mɔtata naɖo gbegbe eye tɔsisi naɖo gbedzi. Amen. Kpuvɔ ɖeke. Dukɔ si mewɔ na ɖokui nye. Mawu mewɔ ne Satana lo. Satana ma kpatse na wo o. Ame siwo dukɔ si mewɔ na nye ɖokui nye la menye duametɔwo na o. Eye vivime subɔsubɔtɔwo na ma kpatse na wo o. Vivime subɔsubɔtɔ ma kpatse na wo o. Dukɔ si mewɔ na ɖokui nye la axlẽ nya afia le nye kafukafu akpa velia nje mia yi. Akpa velia nyanyua ƒe ŋusẽ le mia me. Nyanyua le mia me. Menye be ame la nɔ gbɔlo le agbea me. Anɔ anyi koa nyanyui be ŋusẽ ma nɔ me oa menyo. Menyo bena ɖe le anɔ anyi ko ŋusẽ ma nɔ me o. Ekpɔ ati ma. Atia kɔkɔ elolo. Voa eme aneke mele moa. Ne yagbe ƒo koa ɖe. Ne to le atia mea. Ne yagbe ƒo koa ɖe atia la ŋe la mu. Ebena ɖe ewo ŋutsu. Nu yi ke le si koe be takpe ne ɖiɖiɖi. Ɖoko enu yiwo srɔ̃ le sukua. Womewo katã woyɔ tame ne fũu. Gake emea ezu gbɔloa. Ezu go gbɔloa menyo. Voa ɖe nu yiwo katã amegbetɔ be nusrɔ̃ƒe mia. Wola nɔ tame etakpe fia nu ta.
gake le wo dzi mea ɖe edo ɖe le afi ma Mawu ɖeka koe akɔ ɖe me wòayɔe eya nufiala ɖeke meli afia nuwo kaka kɔ doma la yɔ le me wa gbeɖe togbɔ bena wofia nu etame yɔna fu kple nunya hã ne keke ba ya ƒoa nyemagblɔ be woe lo woe ala be woe madze o lo vɔa ɖe amewo ɖe siwo nye gogbɔloa ne keke ba ya ƒoa amuwo ƒo anyi gblo vɔa míawoe ya Mawu le kpli mí eye nyanyua hã ele mia me nu sia nu sɔgbe na mi lo elabena Romatɔwo tagba kpukpu ya dea elabena Kristo be nyanyua mekpem nam o elabena enye Mawu ƒe ŋusẽ Kristo be nyanyua nyateƒea kple Kristo nyanya gɔmesese ku ɖe Imanuel ŋutia nu yi ke Imanuel va be yeawɔa nu mae nye nyanyua nu ka nye nyanyua nu si ke Imanuel Kristo Yesu nye aƒetɔ nu yi wòva anyigba dzi be yeawɔ ye nye nyanyua enya bena nu yi ke wɔ le Calvary Tsisoga ŋuti yi wòku ɖe ta o ebena fofo tsɔ eke wo elabe womenya nu si wɔm wole o nu ma wɔ le Tsisoga ŋuti ayo yɔna be nyanyue nu ma yi wògblɔ na mi bena ne le bia nane le nye ŋkua dzia fofo la atsɔe na wa keke enya yi wògblɔ edɔ yi wòwɔ nukunu yi wòwɔa nu mawo katã ƒoƒu ɖe dua yewo yɔna be nyanyua ne nyanyui ma sɔ asi wo le me wa azu Mawu be ŋusẽ hena wo ɖeɖekpɔkpɔ amen eye wògblɔ bena enye ŋusẽ na ame sia ame si ke xɔna sena ame yiwo se nyanyua nu yi ke Kristo wɔ na wo le Calvary nu yi ke Kristo gblɔ ku ɖe wo ŋuti le Calvary eye nu sie Kristo na abe ke tsɔ be ŋkɔ na ame yiwo xɔ edzi sea wogblɔ be aƒetɔ etɔnye ame sia ame ke xɔ se la Yudatɔwo gbã kple Helatɔwo hã buku ya ndra elabena esia nye Mawu ƒe dzɔdzɔe nye si ke ɖeɖe go to dzɔdzɔe Mawu ƒe dzɔdzɔe nye ebia bena dzɔdzɔe nye ne su mia se nyemate anɔ agbe dzɔdzɔe ke Mawu bia o wo hã mate anɔ dzɔdzɔe nye si be Mawu hi bia o ne idia Kristo va elabena bena wo madzɔmadzɔ ye nya ɖe enye Kristo matsɔe dzo ye matsɔ nye dzɔdzɔe nya tsɔ na o dɔlidɔli gã ɖe ya tie ya ɖe atsɔ ebe dzɔdzɔe nya ana o eye ne tsɔ ebe dzɔdzɔe nya na wa elabena ame dzɔdzɔe Kristo le mía me ye nye safia elabena oɖe Mawu ƒe dzɔdzɔe nye ɖe go le eya me tso xɔse me yi xɔse me abe ale si woŋlɔ ɖi ene bena ame dzɔdzɔe la anɔ agbe atso xɔse me matrɔ la ame dzɔdzɔe matrɔ le xɔse me ne ɖo xɔse ɖe Mawu dzi Mawue mexɔ nyanyua dzi se nu sia nu ke le gblɔ le Calvary nu sia nu ke le wɔ le Calvarya nyanyui ma mexɔe la anɔ agbe le xɔse me le Yesu be ŋkɔ me yewogblɔ na mi le Marko ƒe agbalẽ ta 11 Marko ta 11 egblɔ na wo bena mi xe yi ɖe xexea me katã eye miaɖe gbeƒã nyanyuia miaɖe gbeƒã nyanyuia na ame sia ame ŋke nyanyuia nu si ke le tsi na míaƒe dzi nu yi trɔ míaƒe tamesusuwo nu yi ke yɔdo míaƒe ŋutilã ebena ɖe luvɔ gbɔgbɔ kple ŋutilã luvɔ gbɔgbɔ kple ŋutilã ameti bliboa nyanyua me be luvɔa tɔ ɖeɖe koe lo va awɔ dɔ le ŋutilã me hã ayɔ dɔ nyanyua ɖe me wɔ gbɔgbɔ ɖeɖe tɔ ko va ela ana bena ɖe ŋutilã yi ke le dɔ le hã ahaya nyanyua xena wɔ ameti bliboa
miakata nous nous que le mois nyanya agereme eye nous yokata trodo bebe sese de pepe dololo dolele de pepe a nyanya la tunukui adikare pepe la jiwa nyanya la wodo kurenti egbeari ela va jiole Yesu ben comme ebe mi kheyide khekera katama khekera katama baga glo o eya Matthew amaya Matthew amero probe Matthew pon amubu ebe nadi leke wala nyaba mo Matthew ma khonya wa ponuko no gbe ponua ola khonya nya egbe ameseme la fia le mois viaji le nkonye sema America mali magro Matthew ele nkonye sema bena Matthew no chiwa awde Matthew gbon ayare ngoti mo awde Matthew ko nyanyo ji sewa awde la khwelo la tengui Matthew ko se blela Matthew wa khwe blen Matthew wa khwe Matthew eye male khoge ha enya America nya be atia onania elle bena wa gbo ma we na jibe anu agbe eye na agbon ma gbon de jibe anu agbe eye no anochia ma nochi ne America no la neva ne ko agbechi la le gbonye fa mi atenwi lo ebena adegbe fa nyanya na keke makata ela bena keke matokata mtetele osi bena wakwe nyanya buku ya dia bena amesike kwese ayo de mautitanela wakwe de agbe amesike kwese yo de mautanela montitanela wakwe de agbe amerugbo mo kwese va oga poto ti akogo la le keke mbegbe ajira nembi mnya yi wa gbo abesra ma okpo a na wa khochi ta be awo be ya kwese ko dokola bena ele zozon la forekaji le agba mene ekpo dede ela bele kwese bantoma esike o de chitanota ne tobe la zontin ele be la de foreka de velia no de foreka la de velia ploro ora glo me abe kwese que mauchi de tare ese ba foreka ko jison le aleke la ti azon ayinko leke la ti azon foreka ji so fo velia ha du anyi de ka eve de ka ekpo de ode chitano ale bena la zon ai didi po le fiero pa le Yesu man comme ebena amesike kwese la ode mo chitana wa karagbe ka mesike mo kwese ola wa bufon nya o ma bufon mo lo blena dokola nya o ma bufon mo kwa poto Yesu Kristo jise na kpo de o ma bufon o nane la kplodo mbelari nunyira je yoma buku yandra kpoda ke jesisiao la kpra mesi o kweselado abeleke vovole kplodo mala buenti olo neng dokusu gbele hunhun kwa ele zozon le dokusu ji kwa evo vovoli wala kplodo yenti mariko bena no gbozo son de cave afore cave nane la kplodo evon ma kplodo o nuka khama kplodo o gege ma kplo agbedo o jesi siao la promotion khosrado enya tiya jesi lava wa gbejilo jesi prenukunu doyoyo kreka tutu afisi lele ele nkonye sele radio aji ejiji le jiji fobi wole nkonye sema apetola le tote po ne le khwa petola jesi nukunu doyoyo katutu nukunu akplo agbedolo le nyankwadia wa nya gbogbovo wa dogoe brobe amen
wa fonu kple ade yeyewo gagblɔ be amen ke kpɔkpukpu nyilia ɖa kpukpu nyilia ebe woalé dawo mɔme ya xa ɖefia sɔ bena mewɔ ne ŋutɔ alé da sɔ do ɖa dzi awolo bena ne tɔ bena menyɔ kɔari le va yi kɔari eda lé ɖe ŋuti be aɖua ʋuʋui ɖe gbe me ʋuʋui la dzo yi naneke ma o eɖa nye da ye o eɖa nye akekle o eɖa nye nu ka wonyo egbe yɔ yesu be kɔɖe gbe ʋuʋu asi kɔari numa eda la ge ɖa kɔari ndeke ma ga o akeklea dziɖegbea la ge ne le nuwuame hã aɖi ma si wo o egɔme ɖe le agbea me le ve nu nuwuamea le ve nu soɖabi le ve nu aha sesẽ le ve nu aɖia le ve nu ɖiɖitsia numɔla na la o cancer la va lé cancer abivɔn vɔ akene tɔ bena ɖi numɔ katã le nua tsã vivia numɔ katã mawu be ŋusẽ la gblẽ dome na wo mawu la tia ɖimɔnu mawu la tia ɖimɔnu le lãme na o eye ne mieda asi ɖe dɔlélawo dzia ne mieda asi ɖe dɔlélawo dzia woagalé dɔkea woagagbɔdzɔa woakua ŋke la dzɔ hã woabe lãme le selo mele gblɔ na wo bena ɖi woada asi ɖe ɖokuiwo dzi ŋkatsi megblɔe enɔe be ne wò ɖeka ya mada asi ɖe dzi o mava gbɔ ada asi ɖe dzi o vɔ akpɔ ɖeke mi sugbɔ ɖa megblɔ bena metsɔ ŋusẽ ami si ke le asinye ma metsɔ de miava asiwo me eye maɖe le be nye la da asi ɖe mia dzi vɔa vɔ menye bena ami sisia le nye asi me le eƒe ŋkɔa ta ami si me la gbã kɔkutiwo katã vɔ le bena mi le wo blave alɔfa akpewoa me bena ɖi minya evia miawɔe ale metsɔ ami sisia de miava asiwo me loo yi ka asi aɖe hã ele ŋkɔ yi sema kɔ asi dzi me kɔ asi ɖe dzi sɔ asi aɖo ɖokuiwo dzi eye yesu la ehã la sɔ asi da ɖe afi ke le da asi aɖo eye ne woda asi ɖe dɔléla dzia dɔléla ƒe lãme la sẽ kpɔ nɔvi ŋutsu aɖa nɔvi ŋutsu egbea le kpɔ dɔyɔ lo o nɔvi nyɔnu le ŋkɔnse le radioa gbɔa egbea le kpɔ dɔyɔ lo o ŋutsuvi ele ŋkɔnse ma ɖetugbi ele ŋkɔnse ma egbea le haya afi ɖe gbe ke la nɔa le anyigba katã dzia la kpɔ hayahaya le yesu be ŋkɔ me ŋusẽ nyanyua ƒe ŋusẽ le mía me nutɔlia míayi nutɔlia gbɔ gege ɖe anyigba katã dzi to mía dzi míawo míage ɖe anyigba katã dzi enya ne to bena ne le asi o ifia to mɔƒɔ me nove me ɖe míatsɔ numa yi afi sia afi yi míeyia ne tɔ bena ɖe le nye dɔkita atikewɔla nunya le asi o afi sia afi ye ya ne yi kɔƒea la sɔ nunyama ɖe asi ne yi ɖe du bubu mea la sɔ nunyama ɖe asi ne tɔ be le yi yevuwo dea wobe wole amewo dzi yi ko la wɔ esi kple kemea woawɔ dɔa le nye be o ebe ayi afi ma la tsɔ nunyama yi afi sia afi anyigba be afi sia afia numa ɖeka ɖeɖe kpɔkpɔ yi ke su mía si agbemavɔ yi ke su mía sia nyanyua ƒe ŋusẽ yi ke le mía sia afi sia afi yi ke me yi le anyigba dzia míasɔ nyanyua ayi loo míatsɔ ŋusẽ ayi ne yi afi ɖe kpekpea meganye ame gbɔ lo o meganye go gbɔ lo o nye meganye go gbɔ lo o salmo tabladɛ vɔ nyi kuku ɖeke aƒetɔ la edɔ eƒe nya ɖo ɖa ɖeɖe kpɔkpɔ be nya aƒetɔ la dɔ eƒe nya la ɖo ɖa katutu be nya aƒetɔ la dɔ eƒe nya la ɖo ɖa dɔyɔƒe nya la eye amewo ɖe gbeƒãwo sɔgbɔ wo amehawo nɔ edzi afi ma mawu
Buku Evelia Eʋegbe. Apôtre la ponu eye wona nyɔnu dunyi xɔlawo de akpankpam ekpe. Ŋuti wo kobe nya la sɔsiwo Kristo ƒe nya yi ke me dana gbe ɖe oa dzi kple anyigba nu la va yi gake nye nyawo nu mayi kpɔ gbe ɖe o. Miaxɔ nya la eye miatsɔ nya la ayi aƒe me. Nya ya ewɔna nukunu adze gɔme le woagbe me eye afi sia afi ke le yia latsɔ nukunu ma ayie eye ame yiwo la kpɔ gɔme le mea woasɔgbɔ wala ɖe gbeƒãe eye latsɔe ɖo amewo be ŋkume le afi sia afi le yi eye wòagbe la ƒo nu le nyanyɔ be ŋusẽ me eye magazɔ ame gogbalo gbeɖe o. Nye maganye gogbalo kpɔ gbeɖe o elabena enya sia ne le yi le afi ɖe kpekpe le xexea mea la ge ɖe wo xexea me le Yesu be ŋkɔ me. Dɔwɔwɔ ta nyilia kpukpu ne. Dɔwɔwɔ ta nyi kpukpu nelia. Eya ta ame siwo katã ka hlẽ la le yi afi sia afi woɖe gbeƒã nya la. Woɖe gbeƒã nya la. Kakaɖedzi ƒe nya. Ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya. Ame sia ame ke le do go gbã agbe yeye wa aƒo nu nɛ. Ewa bia na be ɖaɖe. Be medze si woe. Menya bena ale ke le wɔna sa ya. Vɔ yi le tovoe. Ewo be nya gblɔm le. Yi fia le dzo tovo la. Aleke wo xe va me hã. E la gblẽ na wo be nyanyua ye mexɔ. Nyanyua ye mexɔ. Mexɔ Mawu ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ye wòva me nam. Ale wòva me na ma ava me na wo hã. Magblɔ nya ɖe ne mi lo. Alo mi medzi wo ya se o. Oh, magblɔ na woe. Nu nyui sia nu nyuia yi ke va dzinya. So gbe ke gbɔmexɔ Yesu ɖe nye dzimea ne va me na miawo hã lo. Nu nyui kaka ɖe dzi nyui ɖe sia ɖe ke su asinya. Ɖeɖekpɔkpɔ ke su asinya. Mawu matsɔ ɖeɖekpɔkpɔ vitukutɔ ana mi kpɔ gbe ɖo. Dɔyɔyɔ kple lãmesẽ ke su asinya. Mele sesi ɖa. Mele lãmesẽ me mi kpɔkpɔ ma. Miele ŋkɔ ye sema ɖe mele lãmesẽ mea. Mi dzra ɖo. Miawo hã mianɔ sesie. Nu nyui ma yi ke mexɔ. Esi ke mexɔ nyanyuia dzi sea. Mele dzidzɔ kpɔm kple mi. Nu nyui ma kea asu miawo hã miasi le radio agbɔ egbe le Yesu be ŋkɔ me. Nu ma ke yi ke su miasi ɖeɖekpɔkpɔ me yi ke su miasia ɖe la yi. Ava gblɔ na ame bubuwo wo hã nu yi ke le miasia anɔ wo si. Eye ne tɔ bena nu yi le asi o elu wo sia nu yi ke le asi woa womaxɔ le asi o. Dɔyɔyɔ, katutu, xɔxɔƒle, dzidzɔ, vivisese, agbe yeye, nu me le asi o to nyanyɔ me le ame kplɔm bena ɖe. Eya ta ame siwo ka hlẽ la wo le tsatsam xe le nyanyui la gblɔm fia. Kpukpu atɔ̃lia bena eye Filipo va Samaria dua me eye ye ɖeka pɛ apostolo menɔ kpli o gake Yesu Imanuel ya li kpli. Nuwawlẽ ma afi sia afi le yi ame gagblɔm me nye ɖeka awo me wo ɖeka ye o. Eyi ke le gbe xɔ Yesu kpa ɖe abe wo ɖe la enea Yesua Imanuel Mawu li kpli mia ma ɖe asi le ŋuti kpɔ gbe ɖo. Ye Filipo eyi du aɖe me si ke nye Samaria dua me eye wòɖe gbeƒã le Kristo ŋuti na wo be Kristo ɖem, Kristo aɖe mi. Kristo yɔ dɔm, ela yɔ dɔ miawo hã. Kristo tukam, ela tukam miawo hã. Nu ma wo gblɔ ebena ɖe. Mexɔ Calvary ƒe vide to Kristo dzi eli na ame sia ame. Kristo mekpɔ ame ŋkume. Nu yi mexɔ le Calvarya miawo hã miaxɔe. Eyi
Samaria duame. Eyo de papa kude Christo nchi buku ya Enelia. Eye ameha wo do to nu si Philippe gbolo la kple tame deka esi o se eyo kpo Jesi si o wo. Jesi si o wo. Le Christo ben kwaji. Le Christo ben sema. Bele nyanya pe gbogbolo me. Nyanyi ma ke gblomi legbe. Ahe nukunu va me pa gbo me lo. Ahe doyoyo va me pa gbo me. Ahe katutu va me pa gbo me. Ahe agbe me va na mi. Le Yesu pe nko me. Ebena okpo e yo se. Nyo ha mi le nu kpo ge. Mbena de mi le nu sege ba. Mi akpo le mi anto mi ruku me nukunu ma lo. Mi akpo la mo bubu ha me. Tiens ya mi akpo nukunu mi asele. E ya va la oji nu ke Mawu le wona morto nyanyame. Ameyo kato ya poto Yesu benko. Mi ase e mi akpo e. Mi akpo nukunu si owo. Buku adrelia. Ela bena amegere si ome. Gbogbo makomako ole la Togo khele li don kple gbesese. Gbogbo voma ga no mi amekwa gbedo. Edo Jesia. Eya pome. Eye viviti le khwame. Emele nane ke kpomo. Gake eva nya fi ko sina soale. Ele gbe si so akwa. Keke li ba. Ke vitiare ha. Vitiala gano kamete kro keke li ao. Yesu enye keke ambe keke li. Enelia va do agbeme a. Vivitia. Vitiba nson. Okata wabu pim sireka. Eye. Ameyo me gbogbovon le a. Gbogbovon Togo. Eye. Ameyo Kpli boa. Osi te ozazonli. Fi emayi. Previa. Le Samaria. Pre la fiale. Nyabe loame. Le Togo nyigbaji. La fisiafi. Meyo le mian koste le kame. De kpokpo va. Katutu va. Doyoyo va. Okpo doyo. Le kpo doyo lo. Mbena de ewo. Le kpo doyo lo. Ne le nya. La wonu abe ameke kpo doyo ne. Amere le dolem. Ye mo bena no son ruvia ma be ate kpo hete bena nye matia duo me le dolem vogake na me aseleru ko be haya ebe ondudu aga kwetolia ija ma duison ija la duilo mbena amere le dolem kware eye wala baji ye omlanyi dare esike susulesi nunyalesi be me le dolenta emlanyi dare chola onyamati acho ivia Christo va gbo. Merci olo. Imanuel eva gbo gbolobe amen. Eba misisi va siaso darajio. La haya kwe. La haya kwe. Mbede la haya kwe. Donc là. Vana tobena esebe le dole le mlanyi daria. Ija le nyabe nari. E nyabe ye haya ngala jo le dola sitela mbede nukala jo ha do yo po jijo do yo po asika mem ma awebe la chok hia e yare la chok pla eta do amema do kola bere e siele fefere tamana wonia o kata wa sidodui nu tetema la bu film le Yesu ben comme Veve se sema ikole ofucha poa. Okata wa jofia ya. Eye. Zozo. Oh, nmo kata nmo ko gomo semwa. Okata wa jo vim. Nku via be gbagban. Nu makpo afia ya la po nu. E tobo kuku mumui. Okata wa jo. Ela bena. Yesu. Imanuel. Mawu le plimia. Eva fia. Eyo bena. O kata okpo haya. Okpo do okpo nyilia.
eye wo su dzidzɔ gã aɖe le duma me. Te ya dzidzɔ gã aɖe va lo. Le radio agba dzidzɔ gã aɖe. Ame yiwo le mía ŋkɔ sema dzidzɔ gã aɖe le. Fi ɖe kpekpe kegbe le mía ŋkɔ sem koa. Eka me ɖa dzidzɔ gã aɖe la va na wo egbe. Dzidzɔ gã aɖe le egbe. Dɔyɔyɔ la do agbogbo. Dɔyɔyɔ katutu la do agbogbo. Nukunu la dza abe tsi ene. Mawu me be ŋusẽ la kɔ ɖe anyi abe tsidzadza ene. Eya de bena mate ŋui la zu wɔwɔ. Nu yi ke wu nu na ame la kpɔ ɖo ŋuti. Mate ŋui la zu wɔwɔ le wò agbe me. Fia ya. Eka ye la kpɔ ɖeɖe. Eka ye la kpɔ vovo hã. Efia si ya ye. Eka ye Mawu la tsɔ nu vɔ ake o. Nu yi ke Kristo ɖo anyi le Calvaria. Tsɔe ke o la bo menya nu yi ke wɔm wole o. Eka ye numa la va me le wò agbe me hã. Fia ya tututu. Ye ŋuti abɔbɔ ta. Ye wɔ bena ɖi. Bɔbɔ ta nena mía ŋku. Edi be la awɔ efi la le wò agbe me. Kristo di bena ya awɔ efifia le wò gbɔgbɔ me. Nu vɔ̃ be fɔ̃ bubuwo katã woadzo. Ebena ɖi yeatsɔ nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke be dzidzɔ atsɔ na. Ebena ɖi bɔbɔ ta nena mía ŋku le dzi bena ɖi ɖeɖekpɔkpɔ dzidzɔ ne sue sia ɖi. Le dzi bena yi hã Mawu ne tsɔ be nu vɔ̃ ke ye. Ne yakpɔ dzidzɔ le agbea me ale be fɔ̃ bubu maganɔ eƒe dzime o ɖe. Ne yase vivi na agbea, vivi se ke Kristo de la tsɔ va. Fi ɖe kpekpe yi le ŋkɔ ye sema woya na do asi ɖe dzi. Wɔe kple dzidzɔ. Fi ɖe kpekpe ke lea wɔe kaba. Be anu ye dzime lea. Me di be ne nye hã ɖe. Mawu ne tsɔ nu vɔ̃ nyewo kem. Nu yi ke Kristo le Calvaria ɖe. Ne zu tɔnye egbea do asi ɖe dzi ne kɔ asi dza. Ele radio gbɔa. Ele ekame le mía ŋkɔ sema. Mawu la tsɔ fɔ̃ bubu adzo na o. Mawu la ɖe fɔ̃ bubu adzo. Fɔ̃ bubu yiwo katã le wò agbe mea. Mawu la ɖewo katã ɖa. O enyo ŋutɔ hã le kɔ asi dzia. Gblɔ be Aƒetɔ nye si. Mexɔ nyanyua dzi se. Gblɔ be Aƒetɔ Yesu mexɔ wò ŋugbedodoa dzi se. Be ame sia ame si ke yɔ Aƒetɔ ƒe ŋkɔa akpɔ ɖeɖe. Aƒetɔ me va. Aƒetɔ me va. Mexɔ. Mi trɔ miaƒe dziwo me. Ye mi gbugbɔ. Mi ɖe asi le nu vɔ̃ mawo ŋuti. Le wò dzime aɖe ɖa. Gblɔ be Aƒetɔ me va azɔ. Aƒetɔ me va azɔ. Ame sia ame si ke va egbɔ la. Matsɔe aƒu gbe o. Matsɔe aƒu gbe o. Eye asiwo ne nɔ dzi ma do gbe ɖa ɖe ta o. Esia nye ɖeɖekpɔkpɔ. Esia nye agbemavɔ. Esia nye nyanyua yi ke le dɔ wɔm yi ke le axɔ ne tɔƒo le wò agbe me. Woa asiwo ne nɔ dzi ɖo ŋku nu yi katã le kɔ asi dzi ɖolo. Nu yi ta le kɔ asi dzi ɖoa. ɖo nu yi ke Kristo gbɔ le Calvary tsi soga ŋutia. Ebe tso eke wo la. Elabo menya nu yi ke wɔm wole. Wotsã wo hã Kristo asɔ nu vɔ̃ ake o. Ye ta le kɔ asi dzi ɖo. Le dzi bena ɖi. Kristo ne tsɔ eƒe nu vɔ̃ ke. Ne wòaɖe fɔ̃ bubuwo katã ɖa le ebe dzimea. Ye ta le kɔ asi dzi ɖo. Le radioa gbɔ. Ta míado gbe ɖa zɔ. Ava me na o. Ɖeɖekpɔkpɔ ava me na o. Nu vɔ̃ tsɔtsɔ ke ava me na o. Vovokpɔkpɔ ava me na o. Eye woaŋlɔ ŋkɔ o ɖe agbegbalẽa me. Míado gbe ɖa. Fofo le Yesu be ŋkɔ sesẽa me. Akpe ɖe wò lɔlɔ̃a ta. Akpe ɖe wò lɔlɔ̃a ta labe Kristo va bena nu vɔ̃ la ɖe sia ɖe yi ke se nebe gbea yi ke xɔ nya la akpɔ ɖeɖe. Medo gbe ɖa bena ɖeɖekpɔkpɔ ne va na woado ame sia ame fifi la le radioa gbɔ le Yesu be ŋkɔ me. Mawue menya ame ŋkume kpɔlɔ. Meɖena ame ɖe agblẽ ame ɖe be ne tsrɔ̃. Ame sia ame ke va yɔ Aƒetɔ be ŋkɔa akpɔ ɖeɖe. Aƒetɔ ɖewo ŋusẽ ɖe go. Aƒetɔ ɖewo dɔmenyo ɖe go. Ɖewo nublanuikpɔkpɔ ɖe go. Ɖewo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa bena ɖe Mawu be gbɔgbɔ ne ɖi ɖase miaƒe edzime bena Mawu meda alakpa o. Nu yiwo gblɔ be yeawɔa
awe kokoko eyes ewe numa ogbura ewe bena kpode da bena mo be gbogbo na dida se me be jiofila mi kpode de lo o to me pon vo kemi o de kami agbe ma voa ezu miato ele miam edede popo be jijoa ele miam vivi miayi dikplo mianoju la gbe kata me le Yesu bon koma apoto akpe la be mi nya be le donti na mi le Yesu bon koma ye nye do gbe la amen ma una yira mi no radio agbo no radio agbo le to be na e ko Yesu le gapopo ya me a nu ke la wenye be na yomi le 96 32 98 95 dit emegbea nya tro dogbeda eye doyoyo katutu ava eye la didase le Yesu bon koma entia wo ya kangbo eya we kangbo ile semaunya ele bena na yomi le 96 32 98 95 allo 99 36 75 dit blache que voisin bla ton vove blache que voni pe blache que voiton allo blache que voiche que blache que voiche que bla ton voisin pe blandre voiton yomi ale benadi ne nyakpedencho ale iche ela bena zandeya maoba meraga trova nya dogbeda le Yesu bon koma abaleske wo chonya na mi pe unsan abalesike Mawu le Kpli mi Imanuel wo ene la tiso ganti ple sisu bena nena kpo gaya nna kpo katutua moba mea egaya trova mia dogbeda vanu ila odon kwa ye ya mia wo yagban ye nye bena ese mia nko ye le tso wa gbe na Yesu a yomi le 96 32 98 95 96 32 98 95 allo 99 encore 36 75 Esia nku agbato nku lafu ade tututo la fonu me la ko ame ikplibo elazon e dolele le jobo mo dane po gbe o wo dokpo egbe adon ti lava e labena Imanuel Mawu le Kpli mi elegbo yentia me di ma tono bena try to spot them out yomi and encourage them. Ene yomi voa igbododoraji gbolonya ona Mawu nu ile jibe na Mawu na wona ise ya Let's be smart at it. Mama glorio From that axis there. Mawu mo kpona mankumu Mawu na mere agbra mededio Mawu na mere agbra mededio Sien ya towe and then complete the form on your own. Ezaya me ya de towe You know you can't complete the form successfully. Ezaya me ya towe yenti agbolonya ona Mawu nu ile ke ejibe Mawu na wona ise ya gbleni Mawu sie unsele I told you tonight Biblia agbobena that tonight is Yesu Kristo a a night of demonstration. Mawu siamini ple gbogbokokwe God's love and mercy. bena ole chacha khele nyi wona mo Begin with God. ye we bena ikes Filipo veje Samaria be juamea Your life to Christ. yo degbe panya nwa amokhwe eye God does not give us dono haya the full picture. tekuno ocho ozo asonli amose eyo po e Take advantage ta o han dogbeda be sien ya and ensure
Et la poeto, et la c'est à moto, le Yesu bon comme, donc bera, nyanyu va fan, et à miesse, nyanyu bagbe, et à miesse, nyanyu bagbe à miesse, Yesu Christo a, negbe le wo, todi voix me kwa magnon, yentia, bien, bien noa. Nui maula wona wa gblene ne fomo ame nti va fama na anyi kpo gbedo awo Yesu abado nti va falava ne to bena de lame gblo enya gblo na mi benadi mi di ma fere fra kpo jojo ni gbagbe angba alebo aso eisi wa kpo nti na mi yes tifia eyile gbe kho Yesu de wa gbeme Imanuel que Yesu Christo Imanuel Mawu le klimi gbe la si o kwa boti wa kpolero eyata doyo la kpolero doyo la kpolero katutu la kpolero to tro lava kwe ele radio agbo to tro lava kwe to trois la kwe yenti adogbera. Don't forget the voice of prophet Isaiah. And says, come now and let us reason together. Says the Lord, though your sins be as scarlet, don't write yourself up. You can see the messenger of God, the prophet of God. Atema kwa maoba mea nyaglondi la ba mea akwabe Yesu Kristo le tepe ya na kwa bobena le dasile wonu vonti eye they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ne doto le yepa lono numea ke ebe miado anyigba pe nwi to kekeke eya yenye mawunya elebena na hodre ke benu sia na dokuwo elebena te gome na de de ke benu ye yesia gome ale keke la nye katata ikele mi kwa plema udo me ama gekpo gbedo. Our counselors, please. Miape toporona lawo taflate. Let's be smart at it. Minabena mia osianti do kabakaba elabe eya menya zansia menya ezansia. The Lord will heal apeta ela yodo mafawo otroya de pepeye wanyelo yatanenya bana Mawu penusan swollen legs will become normal. Ameyo kata opa afowo wonana ke Mawu na dodo lava wotrosia edo ikesesa ikedidi ewopo gede pancreatic cancer, nanya bladder failure, kidney failure. Edanya dolele domanyata nado Mawu pamela ava eye wa adegbepa nyagbogblodi Mawu pe amagbonono sike You will have a portion tonight. eye na hoto ugome wez lezayame Make up your mind. elebana You are here. ele tepesia egbenye Ŋkeke Enelia le dutopoma unya kaka eye le va Ŋkeke gba Ŋkeke velia Ŋkeke tonlia Ŋkeke Enelia yalo le Mawu ƒe ŋkume eye na abuɖokuiwo me na Aƒetɔ la taflatie megafluɖokuiwo lo nu yi ke le nye bena ɖe na be woalé avu le mi kpakple Yesu dome ebena mi te va gbɔnye ame yiwo katã agbalẽ wo wum eye nye la mana dudɔ mavɔ mi eye mi amen ne sɔgbea kafukafu na Mawu metiba ma kpɔ dzidzɔ kpakple ame yiwo katã wole dzidzɔ kpɔm elabena Mawu ƒe ŋusẽ enya la ƒe ŋusẽ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe ŋusẽ la ele ezɔ ɖem eye wòtsitre ɖe dɔlélewo katã ŋuti wòtsitre ɖe kuƒewo katã ŋuti anɔ vovo le Yesu ƒe ŋkɔ me amen. I receive tonight. Mexɔe le zã ya me lo mexɔe dzi se le zã ya me. See and hear the
signs and the wonders. Eye me xɔ nye nukunu kple dzesia le zayamelo. Eye me kpɔ dɔyɔyɔ. Me yɔ fũu. My signs and wonders. Eye me xɔ nye dzesi kple nukunua. Me kpɔ dɔyɔyɔ. Me xɔ nye katutu. Ɖo ŋku edzi. Yesu ƒe asi la le kanti wo le zayame. Elabena asi ma yi ke wo si ami na de. Tsɔ wo asi ɖeka da ɖe afi ke kuxia le nɔ. Eye natsɔ asi velia tsɔ da ɖe natsɔ asi velia do di. Kɔkuti la gbã le wo agbe me. Ame yiwo ŋku gbãna ŋku la vu na wo. Eto kuna wa to la senu na. Adetu na la fonu. Ehun le toto le ŋti wa ela so. Abivon cancer a ela ku. Abi le podome na wa abia la ku. Sida. Oh la kpɔ dɔyɔyɔ. Afɔ ɖeka kpokpo na wa ela dzidzi asɔ kple nɔ evelia. Ame yiwo kpli bo la ti kpo la zɔn. Dzidzɔ gã ɖe le teƒe ya fia ya. Eye ame yiwo katã le kame. Le afi sia afi le mía ŋkɔ sema. Eye wokpɔ gome le mi le radioa gbɔa. Dzidzɔ gã ɖe la va na mi. Sɔ asi da ɖe teƒea. Afi ke le vo ma sɔ asi da ɖe dzi. Ne nakɔ asi ɖeka yi dzi. Fofo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu nyui nublanuikpɔla Mawu. Mawu dɔmetrɔla. Mawu sese yi ke me dana me do gbe ɖa aƒetɔ bena ɖe. Kasi ame sia ame. Yɔdɔ ame sia ame. Tuka ame sia ame. Ɖega ame sia ame. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tso amɔ be zodome kaka va ɖe afɔƒo mea. Mi xɔ dɔyɔyɔ le kple katutu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ me do gbe ɖa ame yiwo xaxa ɖe le susu me na wo. Ame yiwo tsaka le susu me. Menya gbɔgbɔ ma do goe. Miekpɔ hayahaya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eɖo xaxa ɖe le eƒu mea. Afɔ me ɖo alo ekɔ. Ekɔme be ƒu sɔto dzimeƒua mea. Va ɖo ɖe ali mea. Aƒetɔ me do gbe ɖa ɖegawo wɔ dɔ le wobe ƒuwo me fi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ŋutete ɖe sia ɖe ƒomevi. Fibrome alo alele. Cancer. Esiwo katã le zeze mea. Agbɔ̃ le hlome na ame ɖea. Ame ɖe ɖo kpoa. Ŋutete ɖe kpekpea aƒetɔ ɖewo ɖa le Yesu ƒe ŋkɔ me. Afɔma yi ke kpokpo velia. Meɖegbe. Togo. Sɔkple velia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Abɔ ɖeka to ɖe mea. Wo abɔ do. Sɔkple velia le Yesu ƒe ŋkɔ me. Vevesese le alime na wa. Vevesese ɖe le wo ŋuti ba kpa ɖea. Medo gbe ɖe aƒetɔ ne kasi wo fi la. Vevese togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Cancer. Ku. My dear sister, my brother, you will not die. Makuo. Cancer. Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Also, abile podome. In Jesus' Ku le Yesu ƒe ŋkɔ me. Those ears pop open now and begin to hear. Etoma mi fu fi ane mi asenu. Ademo yo bla. Me tuka mi fi la. Dim eyes, blind eyes. Nku yo magale nkpɔ nyo. Nku yo gba. Magale nkpɔ mo. Mi ku mi akpɔ nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ntete. Koko. Efutoto. Efutoto a. Ele aɖɔɖɔ me efutoto me o. Alo ne le yinukoto a. Me do gbe ɖe efuma ne tɔ te vi la. Ememe. Me do gbe ɖa bena ɖe. Teƒe me efutoto ne tɔ te vi la. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Skin disease. Agbazeme be dɔléle. Ekpodɔ. Xɔdɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Lord, I pray Apeto on my me do right, gbera. at the center, at Benadi. the back, Ame le radio at the agbo. left, Ame dasire radio confirm aji. your signs Ame la and sogre radio wonders. agbo. Jesi pe nukunu ne kplo odo. Miracles, Nukunu. Ame le kame nukunu. deliverance, Doyoyo. total Katutu. freedom Vovo papa from blibo. your sickness Chobo and from doleloma. every evil Pe spirit. nu gbogbo fon si ma. As it's happening here Apeto iwo le jojo la online, fia. Ne jo Jesus' le kame ha le Yesu ben koma. over the television, over Ame the o le radio, mian kosen. healing, Ame o le mian po. deliverance. Me le mian kosele. Jesus' Nyase moja. name. Katutu doyo ne vanami. Le Yesu ben Everywhere koma. now, joy Afisi of afia. receiving Jijo miracles. no ho. Afome. Joy of receiving Jijo no ho healing. afome. Ela bo Joy ko of doyo. receiving your Jijo no ho agbome. Ela bo ko power of the Lord is katutu. upon you. Ma ben seva mi What aji. you could not do Nu before, imate otanwa. improbable, incredible, Nu manya. impossible, Nu matenya. everything is Ne possible suwo wo now. na mi. You will do Miawe. because you Ela are bena. healed. Mi ekpo doyoyo. I am healed. Me ekpo doyoyo. I am delivered. Me ekpo katutu. Confirmation in every life. Bororo jine va gbesi agbeme. Le Yesu pọ́nkọ́ mi. Mi tó gbéra la. It has happened. Esi I ava said me it has vo. happened. Me be si ava me Check up now, vo. check up now, Dodo check up kyo now, po, dodo check kyo up, po, check dodo up, kyo please. po. Dodo Ushers, kyo po please, ta check them flache. up. Amanu Check them dola wo. Check up, check up. Mi As you len observe kuda the monu. touch of God Mi upon do your mi aro life, kyo po. you shall Be praise ezaya me the anenye Lord ba and ma will wuto rejoice asiwa. with you. Na do wuli be Anywhere wa you ka are, fu ma anywhere you wuda. are. Afisi Please afisi check up now, kenele. check up Me now. jibe na dodo kyo po. Rejoice in jubilation Po across the jijo entire so camp. aseye Yes. kude We're waiting, asi we're listening. toto amanti mata. Don't give up. Maga Check maga yourself, check up, check up, check up, maga check jolo up. maga hede me The gbeto mo power lo of God do has been do kyo deposited po upon your ela life already. bena ma wo pe You are no longer nu the sala same. e kasi The miracle has nuti taken o place eye already. ale ne le maga le Don't ne doubt mo it, don't doubt nu it. kunu Check ave me yourself. vo nu kunu Check ave me vo nu yourself kunu ave me vo If do you do are brought kyo here po on a stretcher, please try to ne stand nya up. tika ke ye And ne lo others, ti ke ne no close anyira to them, please tite drag them up. eye Lift them me bena up. de esi ave me vo As dasi Peter la did mama to ti the bena wa man tite wa zazoli paralyzed on ne his nya be mother's amama womb e Kpli bo by the beautiful gate. And we saw him jumping, moving about. wonu anyida amama That ike is the Kpli night. bo eye maga zono The night of wonu miracle. anyida gbo Please anu check adi up now, check up now. Petro do asido de eye wo li discover wo bro yours, bena de shout, ti "Praise ten na the zazoli Lord." me bena de o tro Yes, ya de please. eve We're me listening do to do you, kyo we're po waiting for you. me le la la Anywhere po you be are in ma the se camp. wo da se didi Check up, check up, do check do up, kyo check po up, do check do up. kyo po The miracle has been deposited already. nukunu The ave me power of vo God is already on you. ma wo pe nu san ave me vo le wa gbe me Check up. do do kyo po You came with blind eyes. ne nya be ne va te Open up pe and ya begin to- nku gbagban Open up and begin bu to wo move. nku wo na kponu Begin to move right now. ne nya be me tem Take a zona step wa of faith. ti te And take that first step. eye na da fo You gba will see. eye na kponu You lo will see clearly. na kponu me la Were you there kopa before coming here? Those who brought ne them ameyo as deaf, kata mi test cho them right now and bring dono them wo out ba for testimony. me be na de mi Check up, do wo check kpo up, check up, eye check mi up, check up, akplo wo ba te pe ya he na Please wo check pe da up. se didi do do The kyo power kpo of God has been ma wo deposited pe already. nu san de e so gbele Check wa up. gbe me vo e wo ye pe Anywhere to you are. ti si afisi kenele Check up, check up, do do check kyo up, check kpo do up. do kyo kpo Mighty Jesus is here. ma unu se o kata to le te pe ya Check up, check up, do check do up, kyo check kpo up, do do check kyo up. kpo Don't give up. Check up, check up, maga check up. maga hede me gbolo do do kyo kpo The Holy Spirit is moving. gbogbo ko le zodem He's moving around. ele zodem le miam le te pe ya Jesus is coming your yesu way tonight. eva wo mo And he di has- le zaya He me has come into the crowd. eya willing va to- be ya wo bring ye your pe lolo miracle. le wa gbe me ya wo nukunu le wa gbe me Check up tonight. do do kyo kpo le zaya me Don't leave here without sharing your testimony. magajo le te pe ya ike ye da se di de Ushers, kama please no check mo them. lo tabla Security che people to amanu please check jolawo Our ni counselors len will kuda check monu those that came do wo with kpo problems. ti yo ke ku Check ke up, ma check le up, ade check up do tonight. kpo be ku hia galea alojo We're waiting. yele la la kpo In the online locations, me yo kata o le ya ba please la wo also di check up with them. tabla che mi o ha mi do mi aroku wo kpo The power of God has come ma down wo among pe the nu people san already. eva The ele gbe impossibility soso has been made enu yo possible nya nu already. ma tenwi o zunu tete Check up, check up, check do up, do check do up do now. kyo
We are waiting for you.
kene le do do ku okpo a eye ne je be yavadi dasia ke atem ayo mi le kapo moyadi alors atem akpo mi le WhatsApp di to lâche que voix d'un là ton vove lâche que voix ni lâche que voix attends ne ben ten yo mi le kapo movi adia ke ma nu yo ma wo na wa ke ama ye pe da se di ba kle mi eye mi akpo dijo gba kle o e ata do do ku po The Holy Ghost has started. Le zodem lo ne hoe. Dodo kyopa. Ne hawo nukunwa. You couldn't walk before, you can start walking. Nanye ba matem zona tawa. Na tema jo. Na de azoli zogome. Dodo kyopa. Nanye ba matem fonanu tawa. Keviti atenu popopo. Miklova. Miklowoba miagbo hena da sedidi mi va mido hena mi apre da sedidi wo eye enya yike hena nyonyo enya yike tuna kame enya yike yona doame enya maye biese wotro ya eya vemevo mido va hena woda sedidi bebese sema fisiafi ikefika keye wolo Mawu pe nya pe nusia e kasinu ti azon va hena woda sedidi afisi sikenele la sara meyo ke abeyo le yabala wodi le titipenu kwa mawodi bi ke kukhia kukhia majolo dodo kyo ta flate manu popo nyi to ya ben na dodo kyo akpo eye na ba adi da se kude no si ma wo na olanti miklova ameyo kata miklova meyo kata wo nya donowo mi ba ela ba ma wo pe nukunu do be me le mi apa gbeme Nenye ba metem zona hafi ne va te peya wotro ya male no kakaredi tite azon tite eye na zon ela be gbogbo le zodem le bia dome ela bena Mawu benusa le zodem le mia dome mido mikplawoba Jebe mana na nya be na monu popo si atowe be na dodo ki opo mi le la kwa mi apa da sedidi wo nya pa da sedidi wo you came here with a problem and you believe God. Ei kene va te peya kple kukhima eye ne khwese be Yesu wonane le wagbeme eya ta dodo ku kwazon ewe ke mekwana nu tan o ewe ke ye ka esilen kudino eye ke Mawu pa mea eto asi kukhima wo kukhima dodo ku kwa eye na ba ma wo da sedede gba kple mi. Orchestra, go ahead. Okay. Hadilao, on a yedina mi vie. Eike hadilao, o le plomi le hadidisi amea.
Eya enye yi be bia de sika mia no mia roku odonpo. He na mia pe da sedidi wo, mia meyo kata. Thank you. Aplatie mia se da sedidi. Le yabaladi. It's been a roller coaster of testimonies online as Imanuel, the healer, has healed, delivered, and transformed many lives Emmanuel here in the Sigomanyaba Alpha location Mauli and in regions, states, and nations across the world. We bring you this great testimony all the way from Chetachi Kalu from Nigeria, who says, praise the Lord, I have been having ear infections on my right ear, and 2 of my legs have been paining me for a long time. But now, I am free. Praise the Lord. Having a severe pain in my tummy, but after the prayers of Baba Kumuyi, it vanished and I can't feel it anymore. Thank you, Jesus. With itching of the eye for the past 2 weeks. But after the prayer of the man of God, on the second day of this GC day, I got my healing. Va eyi ke ye wo do gbeda le disike pe dodo ya me ba ba se sa jo eyi dodo va no sia no dodo le ye pa gbeme eyi be ya ka fo ma wo. Praise the Lord Almighty. Ashima ke ye ma o pa me e do gbeda no vide Ibrahim Kabiru. How God healed him of a severe malaria. Praise the Lord. So malaria pe dolele popo pe dolele de me. No vide to Ogun State. He says, God healed me from a severe headache. It was as if someone was pounding mortar on my head. But immediately the man of God mentioned my case, the headache vanished. Praise the Lord. Another Daniel, who says, I just got healing from severe headaches, causing vision. After that final amen. Praise the Lord. Hallelujah. This is Temilolua from the Alpha location, Lagos, Nigeria. It says, during the camp titled Emmanuel, however, during the prayers of Pasteur Kumuyi, I got my healing, and the Lord also touched my brain and took away forgetfulness. Glory be to God. Maupam Pasteur Kumuyi edo gbeda eyele yepe gbedodora ya megbea ebe ye kpo haya no vide to Ghana ebe ye jebena ya dakbena mawu den ri ke ye wo to Pasteur Kumuyi di wakafu apeto labena ye kpo edo yoyo. Bring you a live testimony all the way from Zambia. Yes, that's it. To Zambia. Yavala wojo. Oyona ebena novi sister beautiful. Ebena. We want to attend the church that Kevin became sick at home on the 17th of August. He was sick with a fever, or so we thought it was a fever, and then he became worse. He started to speak confusingly. He started to complain about a terrible headache, about a neck pain, and his temperature was extremely high. But he started to speak confusingly. So we took him to the hospital, and immediately we took him to the doctor. Actually, the doctor said he must go to hospital. And immediately the hospital he was admitted because they said and saw that he was very, very sick. So 4 days after that, he was diagnosed with TB meningitis, and he became more sick and more sick. So after Kevin was diagnosed with TB meningitis, and when the doctor started with his treatment, he started to get a stroke, and then he became very, very sick. 2 days after that, Kevin started to lose consciousness. He was just lying there, he couldn't do nothing, he couldn't say anything, and he was very, very sick. By that time, we started praying, me and my husband, and I started to ask the church to help us in prayer. And the boy started to be extremely sick. Then we took, that time it was the Global Crusade in Zambia. Global Crusade le Zambia. But I wanted him to help me, so I called the pastor, and I asked him to help us pray. I told him what was happening. I took pictures of my son,
and I sent it to the hamster, even though he was busy with the preparation of the Global Crusade of Zambia. He took time and he phoned us Global and he Crusade prayed with us, Zambia and he pe prayed dodo with ya us. mi He ke ba prayed ya with me us around 2 eye o'clock webana when we are eye about ke to dodo see ya ba Kevin, 3 be o'clock. le By that time, the boy was bedudura already unconscious, pe but immediately dodo the ya wo pastor katame phoned us and prayed for us and said, don't worry, he will wake up. When we went to him, he put the pastor the JS message on his ears as we were doing every day. But on this particular day, when the pastor was saying amen, Kevin opened his eyes, he looked at his father and he said, amen. Ye be ya dakpena mawu de mawu pe amela egbea yevi ele tepe ya elatemponu atema dunu atem apo bolu atema wonu sianu lo. Indeed, Emmanuel is wrought great miracles. And Emmanuel now ele we bring you nukunu another striking gawo testimony wom about someone who has been healed from amade 11 years of barrenness. Enugu Broadcasting Live. I want to thank this God that never fails. ye be ya dakpena mawu ma sike metrona gbedegbede o ebe pe wi de kawe ya bayi ke ye be ya dakpena mawu nuka ye baba mo ebe yo dicha le doyo pe gbewo ka ke obena ne ke me le tepe ma o ke ye yo wonu metoto yo kata ye koma wi ya dise ke ye ba kake efila me le baba molo kake wakafu mawuda benade ejinu ike mie de megbe ade ke no de gomea back to back and all that. Last year, I'm from Airport District. Last year, during the God of all possibilities, Mawu ikenye nu tete wo kata pe mawu eye le gbedodora si amegbe a beta flate. That was September. Not just because of my merit, but for your mercy. Babanya bana le je pe nu tete nu yova mawu pe nu plan nu popoye eye monu popo si asike ye mawu na ye. Close to our church at Airport District. He's my friend. He has this son, a little boy. I used to carry that boy to DCK. I was telling God, I will carry my own child to GCK. This is how I've been saying it. I will carry that boy every time to GCK program. And to the glory of God, my brothers are saying, go for IVF. GCK program ya me a ejibe ya dakpena mawu na bena no kata wo no ke de je pa gbem epojinu asekelia me a ebena ye kpo ye pojinu eye to mo pa manu pepe me a and the journey started. The enemy said no, nenema no kata wo je gome ye le ye pa gbem ma dakpena mawu pe gbia 9 months came, I gave birth to the baby on the road. Ye ponu kunu vialu wakafu mawuda. Giving birth to my child. The enemy said no, you're not going to carry this child. I said, no, God, I've been carrying other people's children and I'll carry this child. So I became sick because I gave birth through CS because of the long problem in mind I was having. I want to appreciate this God. I'm alive. I'm holding. I want my miracle baby to the glory of God. I said, the God who have done this, may his name be He has scribbled to his name now and forevermore. Eye wesi okata to mavoide mavome wakafu apotolada. This is another testimony from Eʋegbe from Oshogbo, Nigeria. She says, I've been battling with pain in both my back and the right side of my chest. But I believed God that He will heal me after the prayers of the man of God. And hallelujah, I got my healing. Another striking testimony all the way from YouTube. We have Oluwatosi, who testifies and says, Emmanuel, the merciful God of grace, healed my son of high fever last night. Temperature of 39.1 degrees Celsius. Emmanuel dropped it to 36.6 degrees Celsius. I have come to return the glory to God Almighty. Thank you, Jesus. Uka Ezioma says, I am healed from headaches, cold, and other sicknesses. Jesus did it. Emmanuel did it. Praise the Lord. Emmanuel, from DCL also testified,
of how God healed him of a severe pain on his right wrist. The pain had persisted for almost a week, but after the prayers of the man of God, his miracle came. Also from DCL on Facebook, we have Mercy, who testified and said, I had body pains all over my body, but after the prayer of the man of God, I just received my healing. Praise God. On YouTube, we have Angela. Angela says, thank God for healing me from glaucoma. Praise the Lord. Obi from River State testified, my wife was healed yesterday night of painful peptic ulcer disease. She was put to sleep by a cold sensation during the prayer. Praise the Lord. Also from DCL on YouTube, we have Esther, who says, praise the Lord. I bless God for healing me from painful days of mouth sore. During the prayer on Thursday, Pastor Kumuyi said, those sores are gone. Be healed. Pastor Kumuyi took better a woman right. Hallelujah. And now we bring you striking testimonies from Abia State. Abia, Abia State. Eye nukunu to yo pata. Vemele je pak beme. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Truly, Imanuel is here. Emmanuel le tepeyalo. My name is I'm from Afara group. I want to thank God for the glory of Jebaya adakpena mawu de ye pomti kokwe lata. Ebe powie ve ya. Ben na mai janyema. So when I regained consciousness, I found that blood was on my face. I was not that happy. So since that time, I've been having waist pain and chest pain because the way I fell down, I didn't know what happened. But yesterday, when I came here, it was wonderful. Amlimanu ye wonye eye mawu pamela eye ke ye wowu ye pe gbedodora nuvoa ke eye wodo gbeda ye han globe amen amen. I wanted to confirm because when ye do peji those people that have testimony should come. Yo globe na amesi osi da sedidi le ona dovango eye egbe ndia ye bobo be ye bobo ye tite eye ye kwebe na vosesia Magalo. Eye oyi keye yo dodo ekpo akpo ye kpo be sesema magalo ejo enumake. For the October program, that was Jesus miracle worker. Le dodo ya mea Yesu le mawunya ikewo glon be Yesu yenya nukunu wala ikewo dodo ya le Abuja. Ebe no dodo male ye tinyu de o. All right. As God may have it, as I just came out, that I entered the wrong vehicle. Actually, the vehicle was heading to my destination. I was just hurrying up to register for my law school and the whole thing. All right, I entered the wrong vehicle. I was night. I didn't know what happened next. So I could remember them asking me some questions. The whole thing. They took my phone from me. They took me to the bank where I withdrew the money from my account and gave to them. So they carried me to where I live. So it was really terrible. It was terrific. So I didn't know what I was doing. I was just thinking, God, I was just praying. So what am I doing? What should I be doing? I should have done by this time. I shouldn't be here. But I remember that Isaiah 54:17 said that no weapon fashioned against you shall prosper. And any tongue that rises up against you shall be condemned in judgment. I stayed there for more than a week. I was in their course only for more than a week. I can remember like the cold, the starvation, the beating, and the whole thing.
I was just praying. I said, God, I shouldn't be there. I just to came back from a program. We said, Jesus is le te pe miracle. ya Yesu ye I nu was kunu I be didn't know wala how it happened. I didn't know how it happened next. My family was in trouble. ye They ba were just puma stopped. They were le looking for me. chaka de My ma office, my friends, ye everyone. be do ha do So I wala didn't know wo how katan it ye all ha happened. no God bi sent wo someone katan that rescued me from the den of lion. So I want to thank God today. je be ya that I am adak na alive ma o to stand ela in bena the presence ye of le the brethren, agbe egbia testify this. ye le te That pe today ya I, bena Glory ya Mbaka, adi still dase alive in that ya living. kafu Praise mawu God. de agbe yi ke ye wo na ye me wa And kafu now we return apotoda to the moderating overseer. Yes, we have testimonies from the Alpha location here. Let's la be sedi tested. dia de le Praise. fi ke ye wo le wo jutopo ma nya kakan ya Praise the Lord. wa kafu apotoda My name is Dr. Peter Bwane, a Bon medical konya practitioner. Dr. We Peter have some Bwane brothers and sisters that want to share their no testimony. yo katan da sedi Here le before wo me is Michael Osasui, and in his testimony, you will realize that God is not only healing the sick, He's not only saving souls, He also cares about other aspects of our needs. Hear Him. Praise the Lord. nya adotoi Praise Master Jesus. adakpena master Jesus My name is Osasui Tunde ye ban Michael. konya I want to thank God for my life Michael and ebe ye be all He has adakpena been doing mawu for me. de ye pa gbeta When mi my yo ke testimony wole goes wona like ye be this, da sedi dia la le During my NYC be days, Ŋkeke then gadowe I ya graduated, collect my certificate. That was July ke ye ya be ho ye 2022. pe da sedi di So since then, I entered into the street, start hunting for jobs. ele pe akpe ve From bla be July me till ke ye le December 2023, I didn't get any job. I I gave up. I didn't apply for job. GCK was going on. I was not even putting mine there. Because I was not applying my faith to it. So I stopped. So January this year, I ventured into my mom's business. So I was helping her like that. So a particular month, our pastor did tell us that we should have faith. Even my leader in the church, they will tell us that we should have faith and we should key in our faith into the GCK. That God will do something for us. That those looking for job, God will give you a miracle job. I just said amen. So I continue. I didn't find any job again. So one day a brother of mine just came, called me on the phone, Mike. What's up? Have you gotten a job? I said no. ebia ye bena de ye kpodo ha ye be a o be ye la kpodo la bena de te ye nu e be la mega gojola ma o la wela on this particular day I applied for this different kind of jobs. Even on GCK I still apply for jobs. Even on GCK I applied for jobs. I'm just applying. So one particular day on June GCK, so I told God that God, I need a job because I'm the first child of my family and this responsibility is on me, that I need a job, that God should do it for me. So I came by faith. After the program, July 2023, I was called for interview. So that's how God started the way. I was called for interview. I went for the interview. I did everything. The people that came for the interview were 8. I was seeing those people as if those people know more than me. I was looking down on myself, seriously. But I keep on, I still have the faith that God will do it. So on the 17th of July, I was called to resume the office. I was so surprised. But I gave the office, I gave the management a condition that I will not resume on that day, but I will resume on the 19th because some people are owing me my money for the snacks I'm selling. So that's how I got the job. I started the job. Then from July to November, I was still a casual staff. I was not a staff. You know that you need to work for a year before you will be given a staff. But last month, August, last month, November, I was staff as a bona fide staff in that company. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The next testimony is from Sister Mercy Izuna. Let's listen to her testimony. Children of God, pray. My name is Sister Mercy Izuna. I'm a carrier of God's blessing.
My miracle happened right in this retreat, in this camp. It happened on Jesus, the Final Solution 2020. I have been coming to this retreat with one prayer request. God bless me with a male child. Every year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years. And it came to pass. On that day, on that retreat, I was here. After the ministration of our Daddy in the Lord, I will stay back at the altar. And my prayer is, God, bless me with a baby boy, and I will return back and testify. I prayed the first day, the second day, the third day, the fourth day. After my prayer, I went back to rest. I fell into trance, and I saw ushers sharing apples everywhere, in hall 1, hall 2, hall 3, everywhere. And I collected my own apple. And when I woke up, I don't even know it was a dream. I was looking for the apple everywhere. And people around me told me, Madam, nobody share apple here. I said, no, they share apple. I collected my own. And a sister by my side said, Madam, I don't know what you are asking God for, but I believe that God have answered you. And after that day, I didn't go back to pray anymore. I only went there to bless God, and I told God that if it came to pass, that I will name the boy Emmanuel. Hallelujah. Hallelujah. And January, we returned back. That same week that we returned back, I was sleeping in my house and somebody knocked on my door. When I opened the door, it was Jesus. I was shocked. I said, how can Daddy Kumuyi come to my house? We are 4 people. I was jubilating that I forgot to usher him in. And he said, won't you usher me in? I said, sir, you can come in, come in. And he came in. When he entered, he said, from now till 9 months, your baby boy will arrive. Hallelujah. Hallelujah. And I woke up, behold, it was a dream again. Hallelujah. Hallelujah. And then, January, February, March, I didn't see my normal monthly flow. I was afraid. I thought maybe it has ceased forever. It won't come out again. I was even afraid to go to the hospital. 2 months, 3 months. I was telling my husband, I don't know what it is. He said, go to the hospital. I said, I'm not going. But I eventually went to the hospital and I was confirmed positive. And 9 months, my baby Emmanuel came. And I'm here to return all glory to God. May He bless forever in Jesus' name. Praise the Lord. Our sister had a secondary infertility, specifically requesting God to give her a male child, and the Lord granted a request. She forgot to say that at about 5 months into the pregnancy was threatened, but the Lord sustained the gift. And I'd like to assure you here that if you came as a barren woman, never fear bena nyonu ke me de viji moa ne le jojo la fia o han go do aprodolo you are going to live here with in the name of Jesus Christ. Nu ke la jopre la u pom me ga se eba mi ke hallelujah hallelujah eba mi ke hallelujah hallelujah mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Ọlọ́run tó bá mi ṣẹ́ ogun ẹkún ọdọọdún nínú ayé mi ọdọọdún ni mo máa ń sunkún fún 5 ọmọ 5 ló ti kú tí bá ti bí wọ́n máa kú tí bá ti ń bí ọmọ yẹn wọ́n máa kú sínú doctor a try agbára wọn òkú náà máa gbé jáde mo dúpẹ́ lọ́wọ́ orúkọ mi ni Mary Kọ́láwọlé ẹkùn òkòkò ni mo ti wá ẹ bá mi kí hallelujah nǹkan tó máa ń ṣe mí nìyẹn ó wá di ní ìyá 2013 mo wá jẹ́rìí ní a ní ìpàgọ́ mo jẹ́rìí pé mo ní ọmọ kan nígbà yẹn ọmọ yẹn ń jẹ́ pa mí lẹ́rìn mo jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run mo tún bí mi ní after ọdún 2 ọmọ yẹn tún wà ẹ bá mi ké hallelujah láti ìgbà tí mo ti attend Deeper Life Church ìṣòro yìí ló mú mi wọnú Deeper Life Church tẹ́gbẹ́ tí bá ti bí ọmọ yẹn máa padà mo wá ti di ẹni ìtìjú káàkiri màá máa sunkún ní ọdọọdún báyìí mo máa ń sunkún ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nígbà tí GCK mo tún bí ọmọ kan ní ìyá 2000 mo bí ọmọ yẹn ní 2017 ọmọ yẹn padà mo ní ìwọ Ọlọ́run ṣé kí ní ìtú wá start báyìí
pastor mi pé wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ṣé mo tọwọ́ bí mo ní mi ìdẹ́ṣẹ̀ mo ní mo ti di ọmọ Ọlọ́run mo ní kí ló tẹ́lẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ fún mi mo ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún wọ́n wá ní kí n má wọ̀rí pé Ọlọ́run máa tún ṣe mí nígbà tó di GCK yìí ó bẹ̀rẹ̀ níyà 2001 2021 mo ní Ọlọ́run ṣe tèmi o jẹ́ kí GCK yìí jẹ́ kí ó jẹ́ ìyanu nínú ayé mi náà o mo ṣáà ń gbàdúrà yẹn mò ń wá sí GCK mò ń gbàdúrà sí ìyàlẹ́nu Ọlọ́run mo kàn rí ní ọjọ́ yẹn mo wá sùn mo kàn rí bàbá ni mo ara àwọn aṣọ́nà tán dúró mo ní mo fẹ́ wọlé mo ní mo fẹ́ rí bàbá wọ́n ní kí ni mo fẹ́ rí mo ní mo fẹ́ ṣàjẹ́ kí n wọlé lọ́ wá ní kí n wọlé bàbá wa fún mi ní gift kan wọ́n ní kí n gbà mo wá gbà á mo wá ṣàn gbàdúrà sí ìyàlẹ́nu Ọlọ́run mo lóyún nígbà tí mo lóyún yẹn ní mo gbé ọmọ nígbà tó di January a wá síbí báyìí ní December mo gbé oyún yẹn wá síbí báyìí oyún yẹn ó fẹ́ bàjẹ́ mo ní ìwọ Ọlọ́run ọmọ yẹn fẹ́ wálẹ̀ débi pé ọmọ yẹn mú mi ẹ̀mí yẹn ní kí n máa lọ síbi hospital mo ní ṣé mo ti tásìkò tí máa bímọ ni mo ní Ọlọ́run mo yóò gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé wọ́n fún mi lélẹ́yìn ni kò gbọ́dọ̀ sọnù mo ṣáà ń gbàdúrà tẹkúntẹkún ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu Ọlọ́run mo bí ọmọ yẹn ní February ẹ bá mi kí hallelujah orúkọ rẹ̀ ní gift ẹ̀bùn Olúwa nígbà tí ó ti pé èṣù gbógun o nígbà tí dókítà wọn ní operation ni màá ṣe mú ní tó bá jẹ́ operation tẹ́mi ọmọ yẹn bá ti wà nítorí pé ẹ̀bùn ní láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lélẹ̀ wọ́n dìde fún mi ọmọ yóò ní padà tó bá jẹ́ ti operation ni màá bá lọ màá ṣe mo ṣe operation yẹn mo wà láyé mo wà láàyè ọmọ mi lélẹ̀ ó máa pé ọdún méjì ní February ẹ bá mi ké hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Our sister testified to the power of God. Before she came in contact with the church, she had been having stillbirths. She had 5. In 2013, the Lord visited her. She had the first living child. And by the grace of God, she continued. In 2017, she had another stillbirth, and she began to be afraid. Would this problem come back again? By the grace of God, when the GCK started, she was trusting God, and the Lord visited her. She had another living child. Now she's returning all glory to the Lord. Praise the Lord. Next testimony, please. Before I have here Eʋegbe Rebecca Dorothy who wants to share a testimony. Praise the Lord. Praise the living God. I want to thank God for his marvelous work in my life. I want to thank God because I was never a member of Deeper Life, but when I joined Deeper Life Church, I had a message of restitution. Of how I learned that I have to rewrite my WAEC result because during the year 2017, I cheated in my WAEC examination. So I was like, God, if I have to rewrite this exam, how do I go about it? Because I have to pick up my textbook and start reading over again. So I was like, God, please just give me the grace to succeed in this WAEC that I will have to write again. So to God be the glory, by the special grace of God, I've written this exam last year, 2020, and I have my papers now. Praise the Lord. And again, not only that, in God's divine mercy, He raised a helper for me to take over my sponsorship in Akwa University. Praise the Lord. I say may his name be blessed in Jesus' name. Jesus, the helper. Yes,
Praise the Lord. We have brother Christian Omena here who wants to testify to what God has done for him. Praise the Lord. I come to testify for what the Lord has done for me this evening. I'm so happy. I had arthritis over 10 years now. I went to General Hospital, Lagos. I also went to Ibobi. I'm still under treatment there. But I came with the drugs. Since I enter here, I did not take any drug. I say, I will be healed. I cannot walk without a walking stick. For the past 5 years, especially 3 days ago, hardly I could go to the hall of meeting. But today, after the man of God has prayed, I could raise the leg up. I can jump. I can jump. I'm so happy. Praise the Lord. Praise the living God. Praise the Lord. He's been suffering of osteoarthritis following diabetes. But this evening, as you have heard and as has been demonstrated, the Lord has healed him. Praise the Lord. Stand up and rejoice. Papa, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. This global campaign will continue to Tuesday this week. And I want to assure you that tomorrow will be better than today. I said tomorrow will be better than today. Because that same man of God is still here. Believe God for greater things even tomorrow. Please, if you have the sick friends or sick folks in the neighborhood, bring them to this program. Come and bring them. Because this is a miracle program. There will be rejoicing and jubilation tomorrow. In the name of Jesus. Amen. Amen. Please take your seats briefly as I take you to some of the announcements we have before we bring the program to an end tonight. Amen. There will be a special believers banquet for all those who, in the course of this program, have given their lives to Christ. On Sunday, the 7th of January 2024, in all our churches globally, please be mindful of all the locations and the addresses that will be provided by our leaders. More details about this will be sent to you in due course.
So our pastor will be delighted to have you join others at this special banquet. Praise the Lord. For those of you that gave your lives to Christ, tonight, don't forget, I did announce that we'll be having our believers banquet here at the front of hall 1 at about 2 p.m. tomorrow. Please make our time to be around. The Lord will bless you in Jesus' name. Amen. Amen. I said amen. Amen. Thank you. Praise the Lord. Now we have our food by our sides tonight. And please let's quickly pray on